cosa se li muovo tu, amo. Iluma olefata ai se lave ai mai tai mi nei tara o te ai na le uma sa o mi ti ai o te faia tai mi nei tara va mo le fata mai ole au ina ile fava ma tu isa lo wa to sa to ma fa te lo te ya wo ma wa le pe cha wo ni cha te se cho lo le nei fa le Tuna mata, ai ta tala au mai se avanoa. Tei mi nei tarau, o te iaia. E uma sa o miti ai, o te whaia. Tei mi nei tarau, whamole mole, whatale mai. Ole au ina ile whamama, tu isa lo au. Ia ilo na lau ato, mawhanga la malanga, te tau no aroa. O te ina ile tai ni nei tai ao. Se lo whea au, ole le tangata te au, o se ata, ilunga ole fata, te ai se lave ai mai. Tai mi nei tai au, o te aina, e uma sa o miti ai, o te whaia. Tai mi nei tai au, whamole mole whatale mai. Ole au ina
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Le temi lunga le wansi le Radio Samoa le ringaingo le aso le wa se antias fuluiva ma le afa midute. O te le ya le July se fulu ma le lua fia ngai le antru ma vai ainga ma malolonga mai foi i ngā luenga i pio ngā pati ma ye le tai o na le la. E malole au solo malole o no sai malole fa malolosi i le lo fo le tua o tato fisila fa i foi lu mo no ai le o tua o no a o le sulu mantongo fia mai ave o le la. O tanto i le vaitau le tau manu lu, i te tono le rei an tonu o New Zealand. O le mea tai waia o le whaila vai o ia le vai fafo o lou maa lili nai ai. Ue te wha tali whapea. Se i oe, se i a fio aku se whai. Vanga nā i nei o tātou ta māma tina mā tutua. E mo mi ele so soani. Se wala au lau nai kinga. Pai tole, ia fai fo ia ri ua kou maro lo singo wone de mangkua mai ma ua po lele fa malo antu le telenga ia antu tia pio le ile toba tanga mai le tai ona le lai le tulai va si ri me fo stemele ma antu le wa tantu ma tai to ona fonga bua mal polo kalame la wo le fonga bua si le tulai fa ile fia da nei ja ole via so bulbuli ole rimasina o juni e pe ona fianga ia malo tantu tro le ngantailia ole via so muli foi nei o onga ale fa na o alu lo an tele i po si wa fine po nai tomiti si au fa na o nga i antu ile a onga o pepesi le fulu ile nei vaita e pe ona moli mawina e ole pepesi ai ole fulu ile fesu ya yo wingo le tau ole aso wa malulu ole aso wa fiololo ole aso wa o timu ole aso foi o pe ia ele o winter tanto nei au kilan ole tele no antu lava wia e nei au kilan ese lan tau au kilan mai si pitulu o New Zealand antoi foi mai si entunu o le lano lang fa talo fan tuai le vai ngola woli e so se tasio ma o mele tanto tua e so se entunu o le nei ke lope ma le nei lano lang ma no le se fo manuia ma le langi e mama o ha mai lau sunga po lau fionga i le nei vai ngola aso au ona pa ia le tua o lo o tau suina le vai o la so se fanta feito na lava fa tala van tu le tanto polo kalame le dei o le awoni ma fonga mo ia tu ma lo le on sai ma lo le talo e le ngate le o le ma futa mai o nai tanto te ma ya ma tina ma tutua ya ma lo le on sai ya ma lo fo ile lava papali ma luru a wonu fia o isa mo se fai le ulai kinga va ai se ma pa se e ma ka yo ile fo ile ngore me o le official la fonga po le official le o le working income le tau o van tu mala tolu masina pe ila no me le no masina ta wana longo le vanga le o ma ua le makeo ya ma koe fo mai o le si vanga tau pe a to tongi ia lua ba sesi ma tu e se alo life insure ai ta tau fo ona kava la malanga isa mo i lunga o lau pa sesi to tau na tongi mal insure ai se ale me ka wenga kong i wa ai se pe fe tu lai man o nai ma faina kava oi i le vave no toe au mai o i nei New Zealand mai ole nei vai tau o le tausanga wa ise na waka kou de mele wai ua uma ko le me foi le le aka mai kalo mai ara ba kemingi e pe e masinga whaka kala ki pe wha pe i laka akare whaia pe wha pe i laka kalo le kalo e oi ai sia e le me ka ki wha pe ngā umiai e uilea e havi i le lo fo le tua o tanto whila i le ni vaengo le woli o aso wha pe ding ua manantu e wha pe lea o na tanto talanoa i le tulan tanto lea i le manolo mai o whanau i le aunga o le aso na file na tanto talanoa i le tulanga o le vave o na wha manolo pe vave o na le toi wha ua wina o whanau o wa onga ale whanau ia ona onisio mafuanga
E lea whai na ia te ula vei masou la ngona, masou vai vainga na oa. Pe awha apea ua ngase ini mai tū mau o le tino, anto ai mala mafu whau. I se tasi o mantua, ta mapo le tina. E ala ngā te tau wailea o na vavenofo se ta maititi po se teine talavou. E anga i whai ngā luenga e fsoswani le tausinga o tātou matua. E le haima se awhai no le ramea, a wai toi maua le avanoa, i le lumana i pe amai au na tausi le rei au tātou matua. E maua ngalo ia tātou, e se antu manga isi antu, e se fui tātou samo. E oi, o le mea nei e avoi, e whapea mai nisi o tangata, i to tono New Zealand. So le e se fui antu tū matawanga, o nai tau tene no fua maletoi ina malelo matua. E ala na whea antu lau tala lea. O nai tau tele i anti nāmata mā papalangi. Na mantou mā futa i to tono le rei antu ua wha i langi le faulanga. O te iloa fui o nai tau tele le malu o lo tātou uturu i tono New Zealand mantu e mabau. Tau te mā futa i aing. I tanganta mā tutua papalangi. Ia, o le moli maua le mā tutua o ile sa iei siau tina ia kōlin mo wha i langi le faulanga. Au vai aku ia kōlin i le siasu. Ina ua umana na, ua tonu tau sanga mā tau mā futa. E makke kua o i le pāwala. Ai sa wala calling i fafo i lele taia uma faku morning calling ia e so mai lo makua i fafo morning Sam e oi ia kolu ko sanga o faile ia le fa sala nga calling ia kia o fa pe ka lo fa ia calling ai ia ka un ofie ia le mo ko we lo ka ngo fo ile ai te lo le me mali e ala nga sa i fafo calling o le fa le man te so antu le tu le man te ia e ye le mo tonga la o le mea la ele fia i le no makua o kōring. O ngai vai mei kōring, e le kai velea le pala au le so antu male mātou whani. E le ngantau le na, e o i e wha malama, whamele ka nā kōring, e le kai koksoa i kua i e wha malama le whale runga. Ngā le anu sa au le whai le whale, ai sau fuwa mai a kia. Ai o le winga o lau tala, ina ua pula na ngoto le soi fua, ia male malo si fo le tina ia kōling. Le tina pālangi le na mātutua, ai ua whai langi le fo langa. Na au whai antu i le siaso. Morning kōling, ava mai, morning Sam. Au wha kolei, kia la di kōling. Wa ova mar kōlu kau sanga, so lo ka ko mafuka, ai ke whai ngoanga au ia Sam. Mai, oh, I'm sorry. Yeah, I remember you. Ia, ala kalanga lo maku. Ai o elis kai au koe wha good morning. Morning kōling. Ai man kala lo maku. Morning Sam. O vea kule, ani kōling. Manu ke vai aku o le partner le lo mtu. E ile la batch po le la whale fo ile le o i Coromandel. Ia mana tua. Ia e ngā fua e wha. O le hal ngā mea. Ia o le whale fo ile le e tūlanta i le matawhanga i le pitonu ula o Coromandel. O te le ilopo o e o ile e le pitonu una o Coromandel. Ia ma le pitonu una o Whitianga. E le isi ku o ka kou ngei au kilangi. O sionga ponga. E ke aruanga i le lo. Ia ona e koe kolosi e le i kokong. Ia ona e ka amilo i foile i le isi tu. Tui titi a whaafsanga i le leile mei ei Thames. Ia ma Coromandel. Ia antoa i fo ma le pitonu una o Whitianga le to te le tanto. E masani o nao e whai e whangongotai. Ia ma tāwha whao tui fo ina. O le melan tupu i le pa anga po le partner kōlingi. E ile a sona fo i mai ai ia le tamaloa mai o le la batch. Po le whale lei o le matawhanga. Ia ai saule malanga le tamaloa. Timu ale po le na. E whai o le timu. Ia ale malo si o le savili. O le mea lana tupu. Na la vea le ta'vale le tamaloa. Ma whaapelea o na maliwa i lava. I le taimile na la vea i le ta'vale. O le au le anga i tua i nisi o whaamtalanga i winga i le mataupulea. Ia, walwa i le mantou mafutanga maltina ia kōling. Ia, ua pei au saka makua kausi. Ia, ua umana avi ele numero na telefoni wha. Kōlingi, ai e se keimi e ke manga au mia se sosoangi. Ia, o le siasu. O waruaku avele lanka avali. Mo taule mwhai e lo mantua na avele ta avali. Ia, wanula ia ave uku, ave fulu, ave pasi. Ia, no whentule i le tasi wasu. Ali kōlingi. E ke le fia alu ko kongo ngofuanga ye koi inga malo o maku. O le mama fukanga makōringi ngā mawhangwhanga wapea.
nga uma kwa la nga ai lo ma kwa hakko ma le fe ko lo fan e o rangi okay usa o le ka ke ma fa foile wa o le na fa na o ma tutu o fa ya inga uma o le jeli no foi lo in del son ya o le sia va ngai ta pe solo lunga nei I le montu I mantu ai se wa ku se ka makiki eva ai le lo matu mo le to ida I le timia o soifua yo o le wingo la utala le tau fa matala le ese on le ese sengo tu manga no o le mele tante fa me melo ia tantu tu manga a sa mo a wa fo I tantu te mafuta mama tua I aso tantu light a o fo ila na ve tantu mtanga te matu tua e sea lava o na on te fa longo atu o tia ina e se whana ia le to ina po o le lo matua ia o le loko la o le lo makua kōringi ia ngā uwha pērea oi pe ise me wane fie kōringi rea konga o whaiko ai o le stea o to e luantu fo I fafu oi au wea konga ala fo o koe kū me lo makua o whaiko ia ngā la ula a kua whakanga le lo kōringi ai wala au me lo makua morning Sam o waku kōringi kua ule fie e lau mera ngā whai ngafi ai whamerka la lomu what happened o ia wa nga meri e fa kuri peke le vialu kongo le meri ko inga malo ma wa ka ngo akko ma feko o le mewu tupu lo matua wa fa ina le nga se foile o le ngalo me po le nga se le dementia le wo to telefo I tamama tina ma tuwa wa a fia I le nga se e no ventu le yankoli e tele o ma fa foile o le mele u te anga I wa yele ma ko ars e yele ma tele ma to o inga la le fale e va mer fer ka fa o fale ai foi nga ki nga ya ko ring no ventu le ye o le mele no fa yentu e te tele fia le mele I to I de malo mantu ona o te lo fa ki ente oi ona te do foto tas ona le me kupu pe pe ye se me kupu me ki pe o solo ma ya nga oi ai fa mele kana lo ma ko ye ki ia va ai o elisa ai ri sem fa lo le le mai au kali o fa o e fa ku fu ile lo fa ai ko o ke ngia mai fo mai I know o lo ke man mala mo kana le ko ringia kia o lo ke man mala me ngi fa mai ai va I need my privacy I want my privacy o mai le kana lo ma ku pe fa sa mo o te manao I lo sa lo tonga ma lo no foto tasi lava wa uia na wa Ova. Ele kere fia karango ngaka. Pa mai e kero. Se nga waru whakai kai risi aso. Ova. Ia. A mi kero. O ke aru aku kongi o ngau whangala. Ai susu e ia o kana le vaenga. Ia. Ko sa. O ke aru aku kongi o. Ai makanga nga kau whakarango ia o isi koi inga le kongi o. Ova. Ai ako singa me manga ia se ki nga fo merkana lo makua e ri ai o ke manga o uia o te no foto atasi e pule a ule ke miu ke ai e pule a ule ke miu ke moe ai e pule a uia me fai o no fai atu le ai ko lingi ngai sa o le o se utina ia no fa pele solid ana fa pela o tanto sa mo le tu puele tu langale o longo winga ua upui ale whanau anto Leanga ka maiki sole esele le ano lofa Leanga ka maiki sole wa kausi waolang o nga ole ai kia i ko inga malelo maku ai ese fole no mo to inga le tonu le loto o le utala no antu tina palang e fa pena fu se tasi o tama o le vaya son se ima vai antu nei na o wai antu wai se sounding toi sounding o tasi o tina palangi fo I was futo sanga na matu ia mo le vana manto ma futo I o le manto e kale siel tina ma lo ureilo o le lo makua I le sanga fanga ai o fana u malava ana I ona tausonga tua ngade mauso o le ai fai mafanga o le lo makua ai o ke fai ko le lo makua ngi te o ke fa ko le ngole se mea e o lo sa vali lu mo la o ke le fama o le ngo vai ko fo I kana fiku nga po nga e fer wa I me lu mo la o le se senga na tu manga nu o tanto
O le fo uteilo, e iei tamama tina sa moa. Ua masani i le soifuanga i tutono le tunu neo ni sila antonu. E whapena fo i tātou i Australia. Tātou le walewa na malanga i se mai masa moa. E mo o mia e o tau, le me voi lele ka ua le independence. Ia po le tūto tasi. E le tana lo matua i a calling. O ke le manga o i sausi si whamai o na ua laua ready le mea ai. O fia ai u ke fia kua kua u iei lunga whaila ui puki. Ia o le sa o le tonga na. Le nau iei nisi o te māma tira mā tutua. Ai a whai. E le mana o mia o tauta māma tira mā tutua le mo tu si o le māwhutanga ma le whāna. Ia e pe o le nganga le kamu whai a koe le ngi vāengo le. Wow. Ioi. Ia wai le am se si o kako. Se le hir kako muanga na fui le whamai. E le ai ma seis. E tu wha maunga i lanu le la le ding. Ai whamai le kana le whawhawhi. E le ai ma seisi. E ko whaamanga i lanu le laringi. E iei le kaimi ka ko ke malolo si ai, e hene ke mi ka ko ke vai ai. Ai a whaere i maua sau tau singa o le nei awo. E vidi ka maki. Vidi e ngar whamanga kua iei. O le ai o lar kou ka ma, o le o lar kou ki ngā. O kou whe ola. Ia ngā, ngai vai le leo haku la ko upa eats mo o ruaringi au. Se i whaila utala.
So from Mali and down, so ya few more out of the Vangola, only Malisi, so we are the Galole, Wokafoni, Alatanto, Maptanga, Tamamtin, Tuayol, Aonga, Sanganto Yosef, Malisi, Mulvaya, Fayale, Ila, Solimbo, Masido, Folabali, Masido, you like in the Pacale, Frank, in all Barry Curtis, Park, in I Botany, yeah, while I will find between the Lofitu Lima to Sanga, Ole Colisio Sanganto Yosefo. Epe on a fa la wilo mai. Le la le fam tulangal diva ngola wu ya la bona fa talafan tu lo tu po ia e malo tu manu le ma tu mai le diva ngola wu tanto malangan tu dai Sacramento. For my fitus full mo le fa tikeri ya ole tikeri le Fahrenheit ya masalo tolus fu mon tu pupea le ke le la fu tikeri talafan tu ia alia pa Maria sina tava e mala inga va talava jidai sini Australia. Genape isa ako va pefo ia sinta bella mosse al wantu ia malia pa ia lala mala inga o le va tobe dai Brisbane Australia telesia le levanga ya mai mele pone. Laurie Barry ya ma lola sui fua Winnie Turi Turi yoi ya ma lole fa ma lolo si mai Rose Ching ya pefo ia Lisa Mantai ale anga optomuli mala inga Oleve masi ai kongor gango porgarame. Jamana sila e fantalo fa judai le anga o sale lua I fale a dili. Ma loli il faiva ma lole o no sai fo Brian Junior Moli le o fingal wingale le Field Rubber Limited I nai Mahanga Drive. Le uso ya Federico Vito Leo yo masano mo tuititia ona pele o se mu nga ia tuele sunga le I fui mu. Fili fua ava fa before ia Nita Solo o le mamutupi dai il pitonu leo Mount Wellington Lupe Lanta quanto sene malole fa malos uso o fele o ngalangi le wa engalwe mai le ringa tang wa ia nga fa o ngi ke wa mawo manga ngaki fa solo tango fa before ia rona sila malana antu o fenga alwenga sem tufunga e sera I mo tu malava ele o mawa tu sua fa le rivango la woli o le misia la tanto polo kalame o le lutau le aso se tengi le o toi mabao Siva maya o le tau sala ai o le ni tama e o le teine a tapa e mas se sei folo la nula ama Siva maya o le tau sala Ai o le ni tama e o le teine a tapa e mas se sei folo la nula ama e mana ia telefo I le va
tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whaalapura tonga e langolango ina mwhautua ina so se bisinisi tangata Pacifica te tono New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lato o lo tau whatu se bisinisi fo. Ato fo i mai lato o lo fia si tia na tina ina o le bisinisi. E tele ni awala e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua i bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu pa ina lea o se ati na e mole bisinisi investment funding. E whai fo ia o onga me seminar business workshop or networking events. Awala versi tion to mai mauna ia pele whaale leo ati na e a tatu tangata whai bisinisi. A whai o lo tau sa ili se fisoswani e ori tangata whai bisinisi. Awa lolo no whai. Avala au lea whionga ia tuala victima au ni mo se fisoswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whamalu. Po le telefoni le se te tongi o varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātou ngā lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na e marui o tātou tangata. O le whātoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia lelei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Le Little Feet Childcare. Tatala i le asonga fua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whafsota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa 55, tasi 55 tasi. Tasi 5 amo. Radio Samoa. Luitau mo le aso. Ia whai oe mala au le lei, e fua mai i fua le lei. A good tree that bears good fruits. Luka i lona mata upo e ono, o le foi upo e fas fulu ma le 5. Ua au mai mea le lei e le tangata a mi o le lei, i mea le lei ua teu i lona loto. O le tangata a mi o le anga fo. Ua au mai e ia mea le anga, i mea le anga o teu i to tonu o lona loto.
Awa o le tele o mea i le loto, e tautala mai ai lona ngutu. Ia fai oe mala au le lei e fua mai i fua le lei. A good tree that bears good fruits. O stasi le nei o vaenga o le launga Yesu i lunga o le maunga. E peo na au mai e luka. O le launga lava ia Yesu i lunga o le maunga. E wha tatau le itu a inga o langa e tatau o na ola ai le tangata. Ua i totonu o le malo o le atua. Le ala e pei e se whata oto le e au mai e Yesu i la au e lua. Fai mai Yesu, e le ai se la au le lei e fua mai i fua leanga. E le ai foi se la au leanga e fua mai i fua le lei. E i loa le la au i ona fua. E i loa foi le tangata i lana ngangana. Fai mai Yesu, ua au mai mea le lei e le tangata le lei i mea le lei sa teu to tonu o lona loto. Ua au mai foi e le tangata leanga mea leanga. Mai mea leanga sa teu i to tonu o lona loto. O lona winga. O le anganga o le awa o ngā Yesu. O oe, o au, o tātou uma o la aua le atua. Na whaia e le atua ia le lei. Ina ia fua mai, fua e le lei. E fōringa mai, e manao Yesu, ia ave lau whaata ua i lou loto. O lou loto, ia teu i ai, mea le lei. Pei se fale o loa, e teu, masanga teu i ai, mea le lei. A wā a o ina e tautala mai. E te tautala mai a i mea e le lei. Lona winga, tā ua le loto o le tangata. O ina, o le fale o loa, e te wina ai e le tangata, mea le lei o lona o langa. Se toi sila ne ai le nei aso. I le fale o loa, o loo i totonu i ate oe, fai mai Yesu, teu na o mea le lei, i totonu o lou loto. A wā a o i na sau i fafu, e sau a na o mea le lei. Ai a, pe a se e teuia, mea le lei i totonu o lou loto, i le nei fo yaso. O na fua mai dea, o le tele o mea le lei, lou a inga, lau ngā ruenga, lou nuu, lau e kālesia. Tātou te tālo. Lea tuai, lilingi mai au whaamanuianga, i tautua ma au nanga, a lau leitio, ma lau televise whaasalalau i le ne yaso. Lilingi mai au whaamanuianga, i le au whai ngā ruenga, i a lii matama itai. Whamanuia le whaafofonga anga ma le mai moa sila alo atu nuu. Whamanuia whe au ma ngā ruenga uala usuai o tangata i le ne yaso. Lui tauina pea sa moa i lou fina ngalo pa ia. Le atu wai. A oa o mai pea sa moa. Ia te wina i totonu o la tau loto, na o mea lelei. Ina ia fua mai e pei o la au. E fua ina mai, fua e lelei. Loula suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Fa'alango
te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na pata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. Whaalango lango mai, o te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape a o mai. Whaalango lango mai, whaalango lango mai, whaalango lango mai. O te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e
Sufamali now le pi shapo le rivangola woli le bese fa lango mai tuluan twai le polo kala mena o fa ina lu itango le aso mai le sunga i le fai au ia Reverend Edison Ngafa sa yoli ale tula ia pole aso anta au timi masanyola to mo twai ia se siona fa un poponga mutantas. In this update, the opposition leader has laid out his view of what's needed for peace in the Middle East. A wavering ceasefire remains between Israel and Iran after scolding from the US president, although both claim breaches by the other. Donald Trump claims his country's strikes this week destroyed Iran's nuclear program, but early US intelligence indicates it's only set it back by months. Chris Ipkin says diplomacy is needed from everyone. If you think that bombing our way out of a nuclear arms race is going to end up well for the world, I think you need to think again. The Infrastructure Minister is highlighting a blueprint for potentially decades' worth of investment in roads, schools and hospitals. The Infrastructure Commission's released a draft 30-year infrastructure plan for consideration. It's calling out stop-start projects. Chris Bishop says infrastructure's a top priority. We need the private sector to have more certainty so they can invest in people and equipment, and we need greater consensus about what our future infrastructure system should look like. Culling diversity, equity and inclusion remains a priority for the Public Service Minister. Judith Collins is expected to bring in legislation this year to cut diversity requirements from the wide-reaching Public Service Act. Collins admits she had no evidence people have got jobs for diversity reasons, but is highlighting the importance of merit-based appointments. I actually reckon most people want to know that they are valued as people who do their job, not because of how they look. The Problem Gambling Foundation says too many young men are getting hooked into sports betting. It's launched a campaign today to raise awareness of the psychological tricks used by advertisers to hook punters. PGF's Andre Frood says young men are especially vulnerable. Young men are much more likely to take risks, be impulsive, so they can very easily become engaged with sports betting and end up spending much more time and money than they anticipated. That's news. In sport, Auckland City hope they've earned some respect back after a shock result at football's Club World Cup. After two mammoth losses in their first two matches where they conceded 16 goals, the Oceania representative has drawn 1-1 with South American Titans Boca Juniors in Nashville. City goalkeeper Nathan Garrow was on the receiving end of 33 shots at goal, while centre-back Christian Gray earned Player of the Match honours. Their hero, Christian Gray, at the goal-scoring end of the field. At the other end, it was all about Nathan Garrow, their young 20-year-old goalkeeper. Penrith and New South Wales have received a boost, with halfback Nathan Cleary on track to play against competition leaders Canterbury tomorrow night after recovering from a groin twinge. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
mana Samoa wana o e lava I lalo langi tele o whanga tama tua whale le papa uma whale le moana e uina e matiba ai tau ma whai lava Samoa, lau tapua inga Peona talo lua tuna mawhatai lo la lo whaiba O se whaiba tapua ia le mea moni e manuia Tauina ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga Ia polo tino e mala mala o mata O mamana ia tawhetoto
sa e mauna fulu o tomuli e umi umu pa auli. Ole pe alele ile po sawi. Ole pe alele ile po ole lulu mata o mo e tamo e te va pe enga o i mai mo i fa fo. Ole lupe la lele ole mo e tau fele ole mo mo uolele ma u fa a pe 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 le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu i se sa e ma ona fulu o tomuli e o umi o mo pa auli. Ole lupe la lele ole mo e tau fele ole mo mo uolele ma u fa a pe 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 le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu i se sa e ma ona fulu o tomuli e o umi o mo pa auli. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely. Look what you've done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I've got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I've got some lonely, 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 lonely blue. Yo, nisi o whaafianga sui whiwhiloi le rivahengo lea wauli le joifo i anto le manuela turu i ngā wenga tūte ma whaiva lo whilima e pe o le tofi i tātou le ria salulu lea sol tupu lea solus fulima o le rima sino yuni luafe lua lima whaafianga mai i a DJ 651 ma weino e langantilea o le tātou whana i a fiu semo le tufunga e vai anto e tātou foi le mai a i o tala i vai whanua tala i talonga le ngana Peritania. Ja, se teimi o le so le fa pe foi le ona mo le tanto filo inga. Ja, mo le sui o le tanto wala le o longa lua me tono sa mo ma au i antu tau manga le fa sidonga o i lanto to ono i le vea so mo le muli le o lo fa nga so lo tuai. Ja, wa le tau mante i le ete pe o le mea e muta i le fa ngolo vea so de i le fa sidonga. Pe ono to e fa popo se isi aso po nisi vai aso. Ja, awai o le mai tau atu. E le tai iau na mai a ia muli mau. E fitu se fulu ma le ono le tu o leo leo. Le pe o le ta o mai le amatanga o le wha sidonga le nei. Ia ai a winte popole. Po fea ma fea te anga iai o fea fui le anturu nai te au mawai. Ia o lo ma whaiura e mai moma e wha fonga ale o lunga o le tātou Facebook o lunga o le YouTube o le Radio Samoa. Ia o fea fo ne na o lo fia wha fonga po lo wha longo e ma whaiura wha ona lau telefoni. I lunga o le TuneIn app. Yo, TuneIn app. O nai maua i lunga o lau telefoni. Na o na download lava. Ia o na mawhaile o na e wha fonga iai. I le tautua o le Radio Samoa.
Ia awhai fo nei ma whaiona e whaangaina le tātou penga te whailangi o le radiosamoa.co.nz. E o le si fwoi nā vaenga ma whaiona e whaafonga mai ai. Ia po le leiti o whaangalongo o lau ta vale. Ia o le āmola, aia e whaangaina la le Bluetooth whaanga toi ma le TuneIn app. Beilava o nei te whaafonga i le whaamo. Le lei. E iai whamatalanga waliki mai tua. I le mai aile o le tapomuina e le malo tele o Amerika. O no fuanga i tolu lea o lo whapea mai. O le ngau si ai ia mea tau niukilia. Polo tamwhaiele turu o Iran. E ngau sia ia ni pomu tau niukilia. O lo whina mai ia le turu o Iran. E ne paule mea lea leo na whaonga ina i la top. Ia li uranium. O le uranium a whapea lea e ma losi lona tu whaatisinga. O na mawhaile o na ngau si ai. Ia se pomu tau niukilia. E o le lai whamele whaamtalanga le tu mai lunga i o lau te whai tau antoi nei. O le naliki mai tua ni wha mau maunga. E whaapea mai, e le i a whaina i a le polokala me tau niukilia, a le anturu o Iran, i pomu ia na wha pauina, e le malo a Amerika, talu ai neila vai pe o na whailo mailea e le sunga le li presidente o Amerika ia Donald Trump. I se whaamtalanga tustusi o le whaapea mai i ia, o le ua mahe ona sauna mai le li presidente o Amerika. O lea o le ātau fia, le whawanta wa iei o Israelu ma le tunu o Iran. E pita iane, o lea e fōlinga mai, e le i tai tailawa, o na mai a le vā lea po le whetaua inga lea, i le vā o Israelu ma Iran. O le whama Israelu, o lea na solia Iran, ia le malienga, a le whama Iran, e le mas malienga na whaia. Ioi. Ia, o le talala lea, ia nalala fo ia le li presidente, mani whaamtalanga, ia tono le talawhea ungana o awina tole dei vaengo le awoli. Mai ia whaapea mai ai, ua ta tau ia tunu nei e lua, o na usita ia mali inga lea e tau fia le toe, whaapaina po le toe te wharaina, o ni lo keti, i le vāo antunu e lua. Ia maratua la o lena te wharaina ia ni lo keti i le tunu o Iran, e tali antuai, i le pomuina le Amerika, o na no fuanga i e tolu, o lea e whai mai, o lo o wha ngā solo i ala tō polokalame i tūlanga o mea tau niukilia. Ia o le lan tali o tia Iran, pitai, na wha sala vei e le tunu o Qatar, ia le pāna lasi antu o lo ke tia na ta whanai nā mai, i tu tonu o le tunu o Iran. E wha nganga le pe whana tonu lava, i basis, ia pono whangolo i eile militari Amerika i tu tonu o lea tunu o Qatar. O Qatar se tasi o tunu o e mau oa i le tūlanga tau suau. Ia le tātou te whaonga i nai ping singi marakiso i tu tonu o le ringa tunu o New Zealand ma le telo o tunu o le laulang. Ia a isila sila fo i lai le whanua na iai le vāo Iran ma isi tunu. O lo iai le o ngā sambi e mawhai e le tunu o Iran. Na ta pomuina ia mo meo vaa la o loa ma vaa la uina i le kiso ma le pingsing. Ia po vaa la usuau. Ona, iai le o le tūlanga fo i lele, o le awha atua iai, ona taunu mai ia o loa, ia i tātou ine i New Zealand langa e whaisi ma mau. Ia a whaila e tupu le tūlanga lea wale le i tūla i mai le temilere. O lono winga, o le a makua i anu i lunga le tau o le pingsingi, o le kiso, ia masua ue pe ona whaatawina. Na paule mele tante nau tai se ua koinga umangi mea. Ai ua tai ese mai ei la le landolangi a to. Mai le mea o tupu pe i le vale o Israelu. Male e o ngā ele le ua whaingoina o le Gaza Strip le pe i o nau mawai. Ia le lua tesi ma le tono miliona tangatanu o Palestina. Mai le nafo inu mera ua whaintau se lau, whaintau wafe tangata Palestina. Ai mai se lawa. Ia nei ta mama tina mātutua, o pepe fo, ma whana witi, ua maumawai o lantou soifua. E li whapena tau fia le pomuina Israelu, o le aturu ia po o lau ele ia o Palestina, i le teimi lea na lantou pomuina ai, ia nisi o nau whanga whamai o lo iei tai au, a le aturu o Iran. Ioi. E peila wada mai tawina, ia i lunga o whale televise peo ne iei leo nangana le Al Jazeera. O le naulo au mai e lava tātu wantai le taimi ma le taimi o le aso ma le fo iaso. O loo fe me mea i nei tangata
no o le tulu o Palestina. Ia o se va inga wha mui loto. I le maita wantu le ia iata e pe o na tu ina mai. A umana tuli antu i le si tu. O atu i o papa ai po mu whio te matangata. Fa mai o i le si ku. Ai o mai fo i le daitu. O la fo i papa ai po. Ma whaleanga ina mai. Ia whale pe o na sa no fo i nei tangata. Ia na ole misi alofa. Vale alofa antu ia i lantou. O loo mauai o lantou soifua. Ia ai na paule me mwhai o na tātou whai o le ringwaita. Ia o le tātou tau whai momoli tāno sanga lea. Ina ia vave mai se taing. E whaamutalia e le dei tau. Awa o loo a whaina i soifua o i lantou. E le ai maso lantou pi itanga. I taita ingo whainga malo ni he lua. Eoi, e le ngantau le taita ingo le malo Palestina. Ai vape fo ele taita inga o le whainga malo a isala elu pe o na iai ele taiminei. Ai lau whapela o tau fia ile papa i bom na te whanei na antu le anturu o Iran a ngā i le anturu o isala elu. Ele ai ele o whapea o lo o tau fia. E telo lo keti e te whana antu Iran o lo mawhai leo na tau fia. Ele Iron Dome ia po o a lantou whana fo i ele mawhai o na tau fia. Ia le whana i na antu lo keti pita. E le o mawhai le temine o na tau fia o mai lo keti e fia sfuru. Pe a whana antu i le taimi e tas. Ia ole, tūlanga whaanoa noa na i le rivaitang. Ole avea o nei tangata to i titi. Ma i lantou o lo o whaia wha i unga. E a fia o mātuai. Ma tangata nuu uma o se antu nuu. Ioi, ia walen whamei Amerika. Ola wa umana pomu. Ua whaaleanga ina ia vaenga po no whanga ia. Le ngau siai ia le uranium lem whaiona ngau siai ia mentau ia po pomu tau New Guinea. Ia le usor whamitala ngaitu. Ele ai mas vaenga o nāmea. Ia walena sauno mai ia nisi maito tono le nturu o Iran. Ai le i pomu ina Amerika no whanga ia entot. Wa leva na tapena ese. Ia lanto uranium lena ngau siai. Au le lanto finau. Le finau le sauno mai ia le nturu o Iran. E la koukele o ka mawhai e whausia ni pomu tau New Guinea. Na paule mea lai tau mawhai e whao ngā iele uranium. Ina ia ngau si eile ele tise. Ina ia mawhai e una whao ngā ina. Ile ta mau a inga o lo lāta watanu. Ia no tanu whole mau ta whape. O ina aveale a ia tau ia Amerika. E pule ila wala kupo ile a kungu. Lāta te pomu ina. Ioi. O ina avea i ele whaatananga. A fia pomu wale a kungu unga ho ale o la koe pomu. Ai whape whea. Whateita inga. Whape whea. Ai whaliu mai loa la masaina. Pomu lo masea tunu. O lo iei te tonu ni peise se Amerika. O le ala le meo le atupu. O le whaite tenga telena o leo lo iei le timele dei. A wae whamaile whamatalanga ma whamaunga. I mea tau New Guinea lea ua mai o ngau sia. E atunu te tele o le lalolang. O mai e pā wha a fia se furu le lalolang. I mea tau New Guinea ia o lo iei le timele dei. A wai tangata ti ngai nai i le vale pe antupu se tau alon tolu le lalolang. O le tari, o oe maa umai tātou. Ai le ai ma se kako aia. O aia ko i fuai mea le tutupu. Ai maratua. E mawhai ona tātou whaalia o tātou langona mamanatu. Ona, o tangata o la fui ma tangata soifua lai au maua ia antunu. Ia wa a whaine e pole antu langa e o tiei le mata upulea. E a whaina tātou le tau le soifua ma le tau le suau. A whaifo e iei manisi o loa o loa au ina mai ai i lehi tua langi mo i tātou i New Zealand ma au se tālia ma le Pasifika. O le ala longa o ngā ian tātou. E makua polo ngai ka kou le kau o le soifuanga. O le mea lalea, ia maratuane i au tālo sanga. Ia vevesi o lo tūlai mai nei en tudu. Ia emi se nisi o mata upu o lo tūlai mai tono le tātou wha sinobanga i Samoa. Ia maua pēle file mūma maua le toa fi mali. Ioe, ina ia taulu tau. Ona maua lea o se tali. Ia e maua umai i tātou. Ia le file mū. Ia maka koko e whaafo i ele vi inga i le ana le vi inga. E nisi o taimi voi e tau ngalo i a tātou. E le o ka koule maua mai i le malo sima mea umai i a tātou te ai. I ele kimi ka koke whaapea kuai. Le li ia.
se un sa ia kwa I so wa ku se fai lo finga lo en ku lo finga Whaasilsilanga tāua. O taunui whanua o lo fōmo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala ei dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa fō. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tāna I le vaiaso.
Piki apu amata mai le na o le se lau 50 tala i le vai aso. Ma tau te fesoasoani atu ia te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You o valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O e sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, I na rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account in New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Radio Samoa. تسليمة إبطال عمو. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Og te fia foi fa feiloa il tatu tunu fain so tai mail ne yaso tatu por kalame ole a reto leola. Ol tu sile mata yo luas fulu libar fa pe luas fulu I vai fa pe awa o se o yai ni mea e fo inatu ia te ia a tili tele ia na mea a ole o le ai ni mea e fa o le mea o yai. Ale upu mo le so le nei fa pe e fa o ngai le tua ia tangata pisi. Ta ua fo ile nei mata upu ia te oe le tangata ngalui. O le tala e whapete whai tau le whata oto e whata tau I le whao ngāta tau ina o le mawhai ua tu ina mai e le tua mō le tangata. A o iai o ia leo langa le nei. Ina ia maualunga I le vi inga o le tua. Ia o tātou whatali tali. I le toe fio mai o Iesu. Lunga winga au kako iai le piriota lea whatali tali le fio mai o Iesu. E manga o Iesu ia e pisi, ia whao ngā, ia le mea lofa mataleni ma le anga waa na tu watu ia te oe, mo le vi inga o le tua. Ai le unga lar whata oto, e ke ai ngā whao e se mai le taleni e tasi, sa le tangata fo ile pai e, ai ua tu watu ile tangata fo ile ana iai taleni e se furu, a wā whai mai kala le tuspa ia. A wā o se ua iai mea, e koe fo ina tu ia te ia ele ali e atili ai o na tele ana mea o winga ko ngoku usesi upu mai kala Yesu ale matai o se ua iloa o na ngalue ina mea ia nga makiuke nga waku iai e koe ku uinga ku fo iai o isi mea a wafo o le ua whaatuatua inga mea nga ia ngalue inga lusala ole le songa mana ia lenei pior kako autu e sea ona tuina tu ele tua ile tangata fo ile paie ngi me e se tu ile tua ngi kiuke wa fo ile sila fia ile tua o kanga paie usala va pe avangoa ele isanga me fai e avaku fo e me e paie ele me fai so ole me ole secret sitting nga manga ia le tua po le alo pisi
ai avaku ke vai kwa ke ango kwa le tu ko fa popo ku singa luenga ia te oi a wafo sila fia le tu o kanga ka pisil ma fa e nga yo ia fa me a kama fo e pai e ala ya vangoa ai mo kwa e ki nga vangoa e ku ai me wala nga masang ia malonga nga kula ele manga o nga yo i fa se me so e fa le te mi po le vai so kuleng te o fai singa pisi foi matou e foi lenga luenga fa popo mai foi atia ia lenga luenga ali matanga luenga ili si me fai o fai ngole le mele o fai ngole tu spa ia lo fai ngai o polo ketele ale ekalesia ia lo ma fau o se me pisi kel ava foi o ia fai le foi o me fai e ila o la u a por kala mele fai so o malava o le arreto le o le ke fa longo mai ai o le fai ngole ekalesia o fa pero ma fau pole me ela akele e me la fa akele me fa ke wa fa le tala to ina pala ngi le saul fa ngol polo ke ti lang kala la uma le aso mulmudi a fa mai lang kala you know fa ngai le tua kanga kapisi e se tu ina tu le tua ni me inga ka fo ye ngi me o fa e o ngala o fa malo sia ro fa pe e ka u ke le pole ale pisi o tangata e fa ilonga ku nga ko ye tua e me ye te o lona winga e fa tu ina oi yo ngi sila ka ko am ka ko se me fa pe se mo ka pisi a ke lo le me le lu i mo le sorge pole alo pisi a ku ngi ki ke ye te o ye e lo o le fa ilonga le e fa tu ina tele oi a fa yo e pisi ai tu ngi si me ye ki oi ya pole kalesia nga ki ngalu ai pole fale fa ngaluenga pole fa ngoro ainga ai fa popo ku ngi skiuke awe e ke au fo e ke fa tio ai loa o le fa ilonga le na e fa tu ina tele oi e tangata ele ngata nga fa ku inga o tangata ai fa tu ina fo oi ele tua so ai pisi ai ko fa popo ngi skiuke au fa ngongo ai fa fitai le tua e ya le amanga ia onga e fa tu ina tele o le tua fa fitai lava moni lava tele lava ia tangata a fo wa ia ku inga luenga ia ai fa tio fa pe upisi e we e fa hali mai o le tangata kele anga mea ma pisi me fai e ke ko fa popo lava ngi mea e nganue mai e faia ia vi ia o fa marosia le au pisi so se mea ono o yesu amen. Oh
Pese lua se lau lua lima a so le vasa e pe ona langina le tanto o fai pese na a le e whakasa Jerusalem fo ia mai Amerika Samoa. Whangai tuai Amerika Samoa e tolu ngā tuai le polkala mena o le arento leola. Moe ma o mai tanto umo le rivaingo le aso i oe. O le ala ngā me ke pisi ai, se pisi le leila o pisi po se pisi feo lolo. O se pisi e mawai se kupe, o se pisi o lo e fsosoni e tuai i so uso an tangata. Ia po se tangata o nai mo mia la uso soani. Ia na, e se le marino le avion pa ia le tu. E toi foa i mai isi pisi i lunga o isi pisi mo i tanto o le pisi me le lei. A wha pe o ngai ki pisi a o ingi mea wha le le lei. Ia longo inga ngore ki mu ia lau pisi e mau. Wau te entu sungal whiwhi au ia pastor la whae le kupo le Assembly of God. Ia i lano i savai mo le tātou polokalame i le rifo ia wauri. Toi foi mai i le toi lusu minuta polo toi kuanta foi i le intulai lua i le wauri a antaheau. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui la tamai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Whaasilsilanga tā ua. O tau nui whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse i le shopping centre, a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. Talofa Samoa o eni ma le whare tā vale lau i loa le Oracle Autos Limited. Fia whalau i loa ato mātou tā vale o lo whaalumia le mātou la lai Penrose e mwhaina e whilwhili mai ai. A le aiso lau sene mwhaina mātou whangaina le passport o a iainga i le leilau ngā luenga le leilau tongi e tā lafu. Talia umai mātou so se ngā luenga cash o part-time o vātu ma le whamasina. Ai whamania ina le finance o le ama wātu nisi o whamanianga. Full voucher 5 selau tāla ma le refill 5 selau. Whafsota e mai eni le olu tasi o whaono. Pāwhātasi lua pete suma ni mātou officer autu, fitulua tasi, fitulua 5, Graceself Road, Penrose. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa. Waule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila waule ki o. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ja, o di sidang tātou whaasalonga whaapisi nisi lau tolu mai leo fiso le Radio Samoa le rivaenga o lea woli. Ja, wala vile longa puyeri o lo taupa ia ma lo o tau mamalu. O disi o tātou wha silsilanga leo tolu mai mafutanga a inga nuu mawhianga whapefo ia nisi fo i o e kalesia. Ia wala wai alo no fosi le fia i nisi o wha moe. Ala whapele ona whatonu wina i le nei fo i viasa mulmuli. O le masina ni o yuni lua fe lua se fulu ma le 5. Tumu atu ia tātou wha silsilanga e pe o le masina i le tātou tusi o le vau filifili atu ai. Ia ma le tusi le na o le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili. E ma wai wha penga o Samoa sifu tutuila ma manua. O risi o tala tu o Samoa o ala ngā upu. O le matafa i o le matai le whainga o wha le walawe pei o wha i poiponga. Ma liu leo siu singa a inga. Vesi le whainga o paolo o si i wha alo alo. Wha ala gingo e kāle sia ma le tele o le ngangana o wha alo longa.
na o le fitu sefulu tala le tau na o le official radio Samoa i le tolu pa tolu o no Hobo Avenue Manukau e maua tuai saulominga morisi whaamtalanga wala wanele tātou au whainga luenga i le lua o no lua tasi lima i vatolu lua o no lua tasi lima i vatolu Jamie whainga luenga e pētanga i saalowa o i e whailau oka i lunga o le Shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ya ona lafo tuai lea i lo wa tuantusi ia po o lea turu o nai te alalama e nopia iai. O le whaasilsilanga mo i lantou uma e tupunga mai i a talataina nofo maui mai tuantu i ngā mala talataina. O le awhia le tātou taladanga mo mua i le asunga fua o le vai asfua so tolu se fulu o le masino iuni i le intulai tasi la wauli e whaiale i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe tolu pa lima te Aratu Road i West Auckland ma tau te wala aua tuai le awa ma le whaaloalo i le paia ma le malu o tu taulangi i po o tu whaalupe a whiwhio mai matala au mai. Mo se whaamsili, whaamsota iane ia le tāturu Merale i New Zealand o le olua fitu whaalua o tasi lima lua ono. Olua fitu whaalua o tasi lima lua ono a whaio naintia lala i Australia wala awane le o wha tolu lua valu iva lua iva fitu o wha tolu lua valu iva lua iva fitu. Whautaiolo sainia le tātou wha silanga le da e talataina valusia talataina le ala i salonoa William Palmer tu inga mala va lotu talataina mai fopo ono sai Palmer. Alexia tātou wha silsilanga mole a inga sa lua fau e le pitono leo tā fito e mangiangi. E mua o na mātou whaatulu wantu i lau whaafungaanga Samoa ai maise upa ia mauma malu wha le malo, ma malu wha le antaruu, mauma malu wha le tala le lei e le ngafa tauli maina i sa mātou whaatalanga a wai tūmau pēr mai le amatanga e o i le ngā taanga tulou na lava. Ai ile awa tele ma le whaaloano e whaamaratu o tuai le ainga sa lua fau i le pitonu o tā fito i mangiangi ai maise paolo mangafa e malu aisi o mātou ainga i ala tātou mafutanga e peo na māsania i lea so lusfulu malavalu o iuni lua fe lua lima e whaiale i leitu lae lua i le mauto le fionga le taite i fono i le tuantusi o le sefulu wha pe Salo Place i o Tara. Whaamole mole mana tua maila ula fonga e peo na māsania i masau plate mo le tātou i puti mo lea fiafi. Morisi whaamtalanga whaamsota iane i le olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono tasi fitu valu mo nisi whaamtalanga whaamtaiolo sainia e le taitei fono ma le launga fono le mafutanga a le ainga sa lua fau i le pitonu o tā fito i mangiangi. Ma le tātou whaalinga mulimuli leo tanu mai le rivaenga le aso le mafutanga a alo matama whanau o le pitonu o vau tupua i whale a lupo. I le awa ma le whaaloano i toi whaamanatu o tuai i le paia ma le mamalu o alo matama whanau a vau tupua i whale a lupo. O le antoi whaia le tātou fono i le stona i neia sa lusful ma le vanu o iuni lua whelua lima i le itu lai se fulu lua i le awoli. E whaia le no whanga ma sani o le lu se fulu pa lua Westwood Hall Street i West Coast i Glen Eden. O le te talo ma le nganga mawalano i tala au mai tātou te mafuta i lea aso i lea lofa o le tua. Mana tua maila ula fonga a wale wha moe moe e peo na ato whaina o se fisoswani a wale fausia o le manu fau o le kale sia wha putonga Kerisiano Samoa le e whaka sa i vau tupua i whale a lupo. Se nia le nei wha silsilanga e le wha tama i a pasta Lamos Tele pue mai male ofisa e morisi wha mtalanga i te fia mala mai wha mole wha suta yane le whailau tusi i le olua tasi, olua ono, iva lua ono, olua tasi, olua ono, iva lua ono, ia o le tātou whaalinga nā mo le mafutanga alo matama whanau a le whianga o vau tupua i whale a lupo i totonu o au kilani nei.
Ja, o disi nao tātou whalinga lau tonu mai le rei vaenga le a woli e le tautua le rei le radio Samoa tasi 5-tolu a mo. Tasi 5-tolu a mo. Radio Samoa. Ja, tālei tula e luana au dātu lau tātou tala i vai whanua. I le ngangara Samoa te pere mai ele fionga ia leurua i li Aisha Hoots. O tau fuana e sa ni mai tā pena siaki lau sa. Ai le ianga ia toi piki le whana wa onga i le tukwai o a onga. I le ringa wauri o le asulu. Ole a fai anga tau a sai le tai papa ole tua masanga ole ia ole a lava ole ngatai fale ele lava ile tai fana tau tai ai lava sauma afe lava ole ngatai fale etaele lava ile taifana tau tai ai lava sauma afe Tele
se fu mali na pese tapuni le vango la woli ma vi inga le fio anga o sale I mo po tama o le fa sa la la ida wonto tolu mala fa mi do na tale o le tula e lua sa mai le fio ya le lua iri an sha hun mo le vango telefoon mo tanto tala per tale tula e lua I le awo dei ai o le wa foto anto no mai ni sinio se tasinio tanto fa silsilanga tawa wala va le no fo si le fie lo to pia malo to malo di si fa mo la fa pia on na fa to wina la va ile nei la va yaso mulmuli o la masina nei o yuni lua fe lo se folo malelima le fa silsilanga mo le bafutanga so fantasia foi fe au Samoa mo sa fa sa I le mo le fa lon tele e bra au toi lo to pa ia ma walunga I le mamano le bafutanga so fantasia foi fe au Samoa o le mo sa fa sa I au kilani tol tonu le nganga lo ma walunga le lo fo le tua soifua I so o to soifua ya ma fa le tua fa pe ka le sia tasi fa ma lole o sai ma lole tua I le tua malana tala le lei ai wa vala wantu e afifiu mai su mai mo le tato fontanga masani e fa yele le stofineia salus fu maleono le masino yuni lua fe lo lima e fa yele il monto Samoa po le fale o Samoa I mangele ile afol se fulu ile taiau o le stofinei lava fa yele fa lo tele o sinia e pantele Michael Alipia Enderman o le tete fono lea o le mo sa fa sa po le mafutanga so fantasia fa fe au Samoa e totonu o au kilani nei ia une ingano le tanto wa mafutanga le da ia malafontanga foi al mafutanga so fantasia fa fe au Samoa e tono au kilani fa ile stofi nei le monto Samoa mangele ile ta o le afol se fulu ile taiao ia wala vai le fa wina le o le tua ia male ala ngaina foi o lana upu folo I tonu o le nei tunu o New Zealand o le wa to tasi mala fa minuto na tale o le tula lua sa de baile vai ngo telefon ma tanto tala ia wala vale lo pu yeli lo tupa ia malo o tu mabalu me lo tupu me o le anti tupu e brisho vai nga o na o tupu tanto tele lo le ia o cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Boom 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 boom. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Y el boom 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 boom. Boom 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 boom. DJ. Hey. Fatalo fatu I lau whaafonga le nei tūla o le aso, alo maia o se whaapoponga le nei o tātou tāla fōu mo le nei tūla, mai lau Radio Samoa. Ua whamanino mai nei al min star lango le mtanga wengo whila ua inga, ia James Amiga, le whaapopo ato le fitu suma le ono tesi ma le fitu miliona New Zealand, mo ngā luenga whaatino a wheso soani mua, o la tau e nafa ma le matafa ioi o sa ilingo tangata e leiloloa mai I lona whaaperitania ina Search and Rescue I to tono le atunuu. Whamanino le limin sta lango o lea tino I tupe o le ama whai lea o na fiso soani I whala potopotonga I se funu ma le lua. O lo ofita I tunga le whaatino ino o lea ngaluenga tāua I le atunuu. Ina ia mauti noa foi le mawhai ai o na whaatau nuu ngaluenga I aso taitasi. Whaalia foi whaapopo atu wai le malo so lātou foi wheso swani e peo na whaalawi loa mai mo le nei kuata. Leona se lau luas fur whaafe mo le sini lava le tasi ina ia sanga whaatuma wina ai le lei
ma le alo i lumo ngā luenga whaatino a fesosoani mua. Ta awe James e telelu i tau e whetaia i New Zealand. Ona o lale tū e whailawa sina te telo lau whanua vai tawhe masami o le atu nuu. Ma ona o ia tūlanga e mawalunga ma toi tele whaafitauli mlu i tau e wheangai i le tau sa ili ai o se tangata i le iloa mai. O le ala fo i lea i lona i loa e te tau ona te lea se fesosoani a vatu i whaalaputuputonga o le Search and Rescue. Ia mauti noa le saonga le mua tangata lau tele i so se taimi lava o le aso. I whaamaumaunga e tu sae ma le pepo whaamtalanga ma le pale mene po le Beehive na whaalia ai o le tausanga na te anei e se lau 5 ma lua soifua na whaasawina. Iwa se lau lua suma tasi na anga i atu waile fesosoani ma le fitu se lau iwa suma le whao tangata na sa ili ma maua. Tawala mai i ngā luenga whaatino a le Search and Rescue a New Zealand. O se vaenga na whaafitai ai leo o atu i le se furutasi afe o tangata o lo ngā lulu ele nei au nanga. E peo na whaamanino foi. O le valu supaseno i lātou nei. O tangata o lo ofo ina mai lo lātou tau au fesosoani e au noa ma se tutongi. Po o vaenga o tā ua o volunteers. O au nanga o lo au fia i ngā luenga whaatino o le sa ili ai o tangata e au fia le Land Search and Rescue New Zealand, Coast Guard New Zealand, ma le New Zealand Police. O loo whaawau pēr le tuua to le tau au fesosoani le malo New Zealand i le Pasifika. E ala ni a o onga i to mai whaapito SS e peo nā nga i atuai sui o le au nanga o soifua malolo ina a New Zealand nei. Mo se tasi o po kalami whala o onga tāua na whaatino mofo mai Samoa. O le nei whaamoe na nga i tonu le sanga whaamau sali. A le whaalawa i tele ino to mai ma le sila fio fo mai. E mawhai e ono lātou tali atu i mai ti ngā ina. E autowa atu le maota ngasi. O le nei po kalami o tā o le Strengthening Critical Care Capacity in the Pacific. Whaatautaia lea le New Zealand Medical Treatment Scheme. E lua aso sa whaatino ai po kalami whalea o ngai Samoa. Mai whaamawino le Suisi ni o le whale mai i Hawke's Bay, Senior ICU Consultant ia Dr. Ross Freebane, malona soa tau po le Expert Support ia Dr. Chris Pointer, ma le susunga le fōma ia Dr. Gerard Moyhan o Ausitalia na whaatautaia po kalami whalea o onga. Mana maua i pepo whamtalanga e se fulu fo mai whauina, ma tausi soifua whamauina a le atu nui i Samoa na awai i le neipo kalami whalea o onga. Whaailo e sui awai o lātou langona fia. I le mawai o le nei avanua e sue atili ai i vaenga i anga tonu le tausia ma le vaaya le leo ngasi o lo ofea ngai ma mai tu ngā po o mai ti ngaina. Ta ua fo i le tamaitai fo mai a Dr. Cecilia Vaai Bartley le te lea o le tāua o le neipo kalami. Whailo fo e tamaitai fo mai le te leo le fesosoani i le ngalulu e so tau awai ma asosi a o whaalaputuputonga whaapeo le Pacifica Medical Association Group ma sui ese le au nanga whaasoifua maloloi na New Zealand na anga i atu mo le whaatautainga o onga le basics ai maiso le mawhai e sui o le matanga luenga le soifua maloloi na Samoa. O na mawale avano e whetu wha i mawhaaso ai manatu i vaenga ese o la tōpito la au. Whamawino le nei po kalami whalea o onga na mawhai o na whaatino tawala atu le langolango a le New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade po le ofiso le vai fafo a le atu nuu mana tu whaatasia le Pacifica Medical Association Group. Inisi o tala, na lipotia mai e le ofiso whasala lau o le staff, le tapunia whaafua se e ai o le kolisi o aorere i paputoetoe i le amatanga le nei vaiaso, ina uali a SFSS inga i le vā o ni ainga se lua. I se whaasala launga le kolisi i le nei vaiaso na whaamanino ai. Le o ato sui le mtanga luenga o leo e tali atu i le nei mta upu. E na whaatino le kolisi o aorere le lockdown, ina ia pui a mai whana wā unga, ma le afia i le nei FSS inga. Ma waili pote le iai se tasi na afia e na ta ua e so upo le mtanga luenga o leo, le whaatino ai le a onga po le kolisi o aorere tūlanga umo le whaatalano ina o le nei mta upu. Mai tala mulmuli e to aluani sui tala voa New Zealand, wa whaamaonia le tāpena atu ai mo ta alonga whaavama lo le badminton o lo loma nei. O le tamaitai tala voa ia Amy Wang o North Harbour, male li o Lucas Chin o Waikato, wa whaima ave fua New Zealand, mo le ta alonga whaavama lo wa ta ua o le International Badminton Under 16 Shonai Invitational 2025. E whaatauteia lea i le malo telo Japani, i le aso luaso malvalu, ma le aso luaso maleivo uni. Ta ua o le atau wā i la ua nei manisi o tala vau i longa i le ta alonga mai le lalolangi e au fiai Saina, Korea, Denmark, Malaysia, ma Farani, whaapea maisi.
Whailo le tā ua tele o le nei awanoa mō sui a New Zealand. Ai meiso le maua ai i la ua nei o le awanoa i sanga whaalawa i tele ai o la anga waa. Ai meiso le mawhai o na taa alo i mawalunga ua iai le taa alonga i lona tūlanga whaavao malo. E whaatau tai ale nei tau vanga mō tūpulanga talavou i turu oka i a kamata. Tātou telefona mo le nei tū lao leo uli whaaftai whaafunga mai tō whaasoi fua. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se ki a Radio Samoa. Mula turanga whaaftai, le whiunga ia leulua i li aisha hunchi mana vaengo telefou, ia mo tātou talai peo na sa e whaafunga tia le ring vaengo lea. Wauli o lantu e udantu i le tu lai tolu i le nei fo i a solulu, e ba tātou wauli antu le lo whamalanga le o le tua, i le ring vaengo leas. Whiwhilenga o le ufa tasi mai fo i a nisi nei sui o le tautumana unanga a le tātou unanga po le company o le Auckland South Immigration Consultants. O lo vatasi mai le sunga le li pule ia a tesh wa befoi ia le sunga ia Bill awa ia le tātou whaatalronga le ni fo i vaenga lea. Woli very pleasant good afternoon on this a bit overcast looking Wednesday. Gentlemen, welcome to the program. Talavalava, Atesh and Bill. Yes, good afternoon, Francis, and good afternoon to your listeners. Good afternoon, Francis. Good afternoon, all listeners. It's good to have you gentlemen back here in the studio with us. How are you guys finding the winter so far? Well, very good. I have a fire at night, most nights, but the mornings are a little bit chilly. No, yeah, I mean, it's winter time. You've got to expect it. Yes. I enjoy the winter, actually. How about yourself, Tish? Are you all right? Are you finding winter okay? I can't hear you. I think Tish might have a problem with his mic. Okay. Well, let me come around can't and hear you, yep, stand by. We will try and fix that very, very shortly. Let's welcome back Atesh and Bill from Auckland South Immigration here with us this afternoon, Talova, and welcome to the program, Atesh and Bill. Thank you again, Francis. It's always good to be here. We enjoy it. Thank you, Francis. Hope you're having a good day. Well, I was saying when you couldn't hear me, how are you finding winter 2025, Atesh? Well, I just been to Wellington in the weekend, and it was very windy. It was pretty cold, but it was a good for a change, bit of a break, and I come with refreshed memories. Wow. Did you bring any pauas from Wellington to Auckland? I tried to, but unfortunately I couldn't. Well, anyways, it's always a pleasure having you two gentlemen here in the studio with us on Radio Samoa. Now, let's get the show on the road, shall we? What are the key steps Auckland South Immigration helps with after a Samoan quota applicant is selected, such as medicals, police checks, or visa lodgement, please? We ensure that any application that a person makes through the Samoan quota, they are accurately advised in terms of where to do medicals. Example, there are certain places where they can only go to
for registered panel physicians. We help them with the police checks, whether it is from Samoa or if they have lived for 12 months or more in some other countries. We guide them if those things are required so that it doesn't have any hiccup when they are already in the application process. We ensure that they get everything correct at the front, at the beginning, so that there are no issues towards the end and they don't get frustrated. And we at the same time make sure that all the requirements are met as far as medical and police clearance is concerned. Bill, you want to add something to that? Yes, the only thing I'd add to that would be that one of the key steps, of course, is obviously that they've got an idea where they can get employment, because that's what it's all about. That's the real key to it once they get past the medicals and the police checks. If they're in New Zealand, of course, it is a little bit easier, obviously. They can go for interviews for jobs. If they're not in the country at the time, if they're still in Samoa, then it can be a lot more difficult to nail a job. But we do give them advice along those lines. Now, I know I'm going to ask this, it's not on our questionnaire, but can Auckland South Immigration offer any job opportunities, any job offers here in New Zealand, or no? Although we are not an employment agency, when the inquiries do come, we do have a network of people that we go to in terms of attending networking events that we do. And obviously, there are some cases where we can assist them with job offers, because there's the main thing. When the person gets the someone quota, that doesn't mean that they automatically get residence. Obviously, they need job offers. We try and find jobs. However, it's much easier to get cleaner jobs or cookery jobs or things that don't require too much skill. With the problem that we're facing is some people don't have the associate skills and the employers are a bit hesitant. However, that doesn't mean that we cannot assist them with finding job offers. We do try in our best way if we can possibly help them, because once they settle in the country and if they have a job, then it's much easier for them to secure their place in New Zealand and make them their home. Anything you want to add, Bill? I think Tesh has covered that quite well. Thanks, Francis. All right, very, very good. Now, moving along, does Auckland South Immigration offer in-person or online appointments to guide Samoan quota winners through the residence application process, and how long does it take? With any application, in the beginning when they send emails, obviously most of the thing is done online. Particularly if they are in Samoa, we ask them to provide emails. In some cases, we are able to see them in person in case if they are onshore. However, we also allow them with Zoom meetings, or maybe we answer their phone on the phone. Sometimes they are on Facebook and we put them onto video. So we can also offer Zoom appointments, considering it comes from a wide area and we are basically only based in mostly Auckland. So I think it helps. So we are open to any kind of interview. Depends on the client how they want to facilitate the interviewing process. Bill? Yes, if they're in New Zealand, clearly the sooner they make, particularly if they're in Auckland, the sooner they make an appointment and come in and see us, the better. But Tesh is right. If they're not in Auckland or if they're overseas, the Zoom is a wonderful tool for us to use in terms of appointments, so we are available. Thank you for that. Are there any specific services or support available for families or dependents, included in a Samoan quota residence application, please? We always ensure that the family is also looked after, because anyone who would want to move to a new country, they want their family to basically come with a good transition process. So we at the same time ask them to provide their birth certificate, and we assist them with translation of documents or whichever. In terms of relationship documents, we make sure that all the genuine and stable relationship evidence is provided.
We assist them in guiding them what all is required. Example, a chronology of events would show what the applicant and the partner, how their relationship has been there, because when it comes to New Zealand, they all try and make things difficult for people in the island countries because they have separate joint bank accounts and they never decide that they will need all these things. But when we come to New Zealand, we try and get them as much information that is required as possible so that the immigration application process is as quick and easy and they meet all the deadlines, so the application doesn't take that long and the client is happy. Bill? Well, yes, of course, the not all successful applicants involve families with, mum and dad with children. Quite often the successful applicants are individuals, and it's much easier then. But we are easily able to cope if families are involved, no problem. Fantastic. Now, how does South Auckland Immigration support successful Samoan quota applicants with housing, employment, readiness, or access to social services once they arrive in New Zealand? We do understand that settlement services is very important for anyone to move into New Zealand. At the same time, we make sure that those obviously they come from a language, they have language difficulties, so we try and guide them to go into English classes, or if necessary, go and seek housing assistance. And we also ask them, prepare them for job preparation. If we see that there's a need that we need to update their CV and stuff, we assist them accordingly, and we also guide them to certain church groups and community and voluntary organizations, so that when they come into the New Zealand, they are very confident in trying to integrate with the society and the community group that New Zealand has. Fantastic. Anything from you, Bill? Well, in that regard, anything that they need to know, once they're in New Zealand particularly, anything they need to know, they're most welcome to make an appointment and come in and see us. We've got access to a wide range of information, including housing and employment. So we're more than happy to see successful applicants when they're ready. Awesome. Now, finally, can Auckland South Immigration assist with appeals or follow-ups if a Samoan quota applicant or application faces delays or any complications? We do understand that complications do happen, and we do receive PPI letters and consent letters once the application is already in the process. Not only that they have language difficulties, we do make sure all the important questions are answered, but there is always a room for some people who are not honest or they don't understand things, and later on it comes down to making sure the application takes a bit longer. And if we have declines, we always have room for reconsideration, and we do appeal the cases where it is necessary. At the end of the day, we want to make sure that the applicant has the best chance of success when they walk through with Auckland South Immigration Consultants. Bill? Well, we have plenty of experience with sorting out difficulties, and most applications have something special about them that needs to be sorted. And of course, the PPI letters that Atesh referred to is a letter of inquiry, really, from Immigration New Zealand, asking questions specifically, and where guidance and assistance is needed, well, that's what we're there for. Fantastic. How can now people get a hold of you guys before we wrap things up today? We got, for New Zealand, we got our website. It's www.asic.co.nz. For well, obviously, if you only focusing on New Zealand, but in case somebody wants to go to Australia once they've got the visa and they want to travel from Australia to New Zealand and move here, the website is iasic.com.au. And with New Zealand, we got +649 279 7283.
Our 0800 number is 0800 168 472 and my mobile number is 021 168 7230. We usually answer the phones in the weekends and also after hours. We make sure that someone is there to answer the call, actually take the inquiry, and then I'll take it from there. Bill? Anything from you, Bill, to wrap it up? Well, I think the answer really is to check in with our website. All the detail, all the information they need to know in regard to contacting us is there. Yeah. And they can even make an appointment to Uh-huh. see us through the website. We're fortunate, really, that we're well set up there and very easy to follow. So I encourage people to check out our website. And gentlemen, it's always a pleasure having you guys here with us, sharing your knowledge and wisdom about immigration matters. Thank you for coming in this week, and hope you guys enjoy the winter, and make sure you take your tablets. Okay, thank you. I basically wanted to add something to it. Sure. I'm usually mobile, even I'm not in the office. There's always, I will always answer my phone even I'm driving. So I take notes, and I also have assistants, and I've got fully trained staff, and I totally rely on them to have a good outcome for each application. We take them as like it's our own. So yeah, we do all in our best to make sure that we have a good outcome. That's fantastic. Very good to know. Gentlemen, I'll wrap it up for you guys in Samoan, mentioning your phone number and, of course, our website very shortly. We will see you in the next couple of weeks. Keep warm, keep safe, and we'll see you guys next time. Well, thank you, Francis, and thank you to the listeners. All right, have a good afternoon. Thank you. O le dawa mai mo mo fa fonga antu le tātou. Tono o le sunga le ni pula le tōtō mala udanga le Auckland South Immigration Consultants. Le sunga ya Tesh, right before you le sunga ya Bill. E te maua le numero le telefoni vala au fua le ovo se lau tasi ono valu fa fitu lua. Ovo se lau tasi ono valu fa fitu lua. O le ile lantu o whinga wenga e mwhaiona fa liwina. E ala ngana peritani yanga ila ngana Samoa. Wala au lo ye le tātou numero nai pe ona tāua. O le ovo se lau tasi ono valu fa fitu lua. Ovo se lau tasi ono valu fa fitu lua. E te maua ye le tali o au fa sili. O le nai te nofo moe. O le wa lusful fa midute. O te ene ia le tu lai lua. Au e te alu mamau. A tau no stemi le to e mamau. Ya, o ne maua leo le tātou filo inga mle fionga. Ia li luma yava maina vai. Limoi tu amo. Wa usa sa fia e lo tolu e musika. Kalene wa watu e pen ile fakta ya fia ala fia fakta. Ta serve e manuia ya kalpoina. Little imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etai tu pito ia pia Sio utau langa manaya Le fepula fi mai le sami Ota umau fetu ile langi Wasulungi ya umasia utani Masa bali bali Le masina se i susulu ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia Ia lana tenge matama Olo sisi vai ma pepese Tangi mai lewati Olo otu mai imata pele Ai o mai va masia upele Ta oto ai o pese Matilo tino atu isisi
taule ingoa Wapa aingoa ai Samoa Le teni nau le Pasifika Wafai mamita mita ngaya ita Apea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai ngoa Ia Samoa Le masina se e susulu Ia Samoa lo umatunu Sei fai ma fia fia la fia fia la tene matama Olo si fai ma te pese matata la to ulele a o mai va ni la lo oleni na o a umasia upele Le masina se i susulu Ia Samoa lo umatunu Se i fai ma fia fia la Ia la tene matama Olo si vai ma te pese matata la to ulele a o mai ma nei lalo oleni na o a umasia ele Whawhiwhianga o le rivahe ko le aoli mai le sunga ia pen pe tana wa la vai le tuitulu mo ia ngā ruenga tuta ma whaiva alo Filipa e langa tui leo la wanga ia tule piki mai le whana wa o se teimi le toi mao le ufa tasi mai ia le sunga ia Prince o le tautoma le unanga a le Casa Beds and Appliances i lona la lai o Tahuhu ia e mi se fo lisi ona la i le Great Northern Road. Tell of a Prince o mai oi? Lo fellows, so manvia fa fetai, wa mai oi? Yeah, I'm very cold. Can you make me hot today, Prince, please? Of course, brother. What do you need from me? Need some money. We need some very, very hot specials from Casa Beds and Appliances. We've missed you on the program, Prince. Of course, brother. Thank you very much, brother. Sorry, brother. It was so busy last 2 weeks or 3 weeks, so was not able to, but I really missed, more than you missed me. I missed you and my, Radio Samoa listeners. So I'm very happy that I'm back on the program today and got some time there. And I'll start with my first special before, spending some more time. So the first special we have here is a phone special. That's the latest iPhone 16. Or the Samsung lovers, we have Samsung S25. And the weekly payment is very affordable. It's only $17 per week.
$17 per week for any of the phone you can buy, and we can program you the Samoan Bible to Sipaya on any of the phone. And when you mention Radio Samoa, we can get you the Mea Alofa as well. Man, that's awesome, Prince. Thank you. Whaamatomo mua pe ora whaangaangela riva hangola. Moli filifili oi. Filifili oi. Bo le feo telefoni e lua e te fina ngalo iai oi. Wa matu la vanoa. Ia te oi ina ia whai e lau filifilinga. Lo le iPhone 16, bo le Samsung S25. Samsung S25, bo le iPhone 16. En nou alle se fulu fitu tala al pe meni le vayaso, se fulu fitu tala al vayaso e te mawai le tanto fa toana e pule e telefonina e lupo le fe te filingalo. Yai, e le ngata le mfeo tu ye tono le tanto tuspa ia sa mo e le tanto ngana i te feitau e le falsapo le fale. E fa ilo yena e fa fonga le radio samo le rifa toa o le mau fuan tuela o lau me alo ya principal o langa ale casa beds and appliances. Fa tolo lua Prince? Yep, second special also. So it's a combo deal we have for the furniture, which is a lounge suite and the dining suite. So you can get two products in one combo and at one very, very special price for the Radio Samoa listeners. So it's a fabric lounge suite, which is no for tolu, no for lua, no for tassi. So 6-seater lounge suite, which comes in different colors, New Zealand made, very comfortable, and lot of customers, they like it because the height is very high, it's very comfortable, very firm, and plus we can customize the softness for you as well if the customers want something different. And 7-piece dining suite, so you get a brand new dining suite as well with the 6 chairs, and the price, you will be blown away. That is only $29 per week for a brand new 6-seater lounge suite and a 7-piece dining suite. And when they mention your name, I'll give them the mail off as well. Man, that sounds fantastic. Prince, thank you for that. So le whaapatolo o na lua. O le wai o le tātou seti lau ai ma le seti no 4 o le potu malo lo. Mo muantu le tātou seti no 4 le mo le potu malo lo. O le tuaing o le fabric, e mawhai o na iaile na 4 tolu, ia o nawe i ma le na 4 lua, ia ma le na 4 single. O le tue ina po le loo matua e tali eia o lua malo i le riva i tau. E se umalanu, ia o le dai ta ua mele sunga ia Prince. Lenga tai leo le iei le tātou lau ai, maona no 4 e ono, ia wala vole wha mātango fiena leo le pontu ai, o lau maonta po o lau lawa. E na o le lusfulu iwa tala ale pe meni le veaso, lua iwa tala le veaso, e te maua ai le seti no 4 na mole potu malo lo anto ai, ia ma le seti no 4 ma le lau ai, ia wala van tātou talinga ma lo. Maua fua lau me alofa mai ia Prince, pia e whai loa iai, ia le nei ia wha talandonga, i le nei ia woli mātango fio le aso lulu. Wha tolu Prince? Yeah, third special also, so it's a TV with Villa special. That's a Sony 75-inch smart TV. Comes with the Freeview, Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook, and so many other programs. So it's a full smart Google TV. And we can also program you the Samoan Bible, Tusipaya. So if you want to read the Bible on the big screen, we can do that for you. And the price is only $26 per week. $26 per week. And when you mention Radio Samoa, you'll also get the wireless Bluetooth karaoke speaker, which comes with the mic. Yes. Man, sounds like a bit of me there, Prince. Whaapatolo tolu Samoa lea e te whaafunga te le rivangula. Woli o lo i ele tātou TV. O le tuainga o le Sony fitu lima inisi lona lau tele o winga. E matua lau tele lau le TV le mo lo potu malo lo. E o la i le Freeview, e la wantuai ma le Wi-Fi e mwhion koneti, a na i a nga i lau interneti. E o la i le Netflix, YouTube, Facebook, whaiwhona e halu te surfa i lunga o penga te whai langi. E mwhiona whaita wai ma le tuspa i ala ngana Samoa, polokalame Samoa, i le na o le lus fulmare ono tala i le viaso, lua ono tala i le viaso, e mawai lau TV na fitu lima inisi lona lau tele. Whai loa i eina e whaafonga i le mawha talananga Prince, i lunga le Radio Samoa, maua antua i malau karaoke, Bluetooth speaker, ia ma le mic le na, ia e a o ai lau pese a wale loto tamaiti le o toe mamau. Last but not the least, special Prince? Yes, brother. So that's the Moinga bed special we have. It's a king size bed.
So we have got a New Zealand-made Sleepwell king-size bed with the Sleepwell firm mattress in king size, and comes with the tall boy Pusaisa, and the price is very, very special. It's only $13 per week. So Fulu Tolutala Vaiaso for this bed combo in king size and the tall boy. Man, that's amazing. Prince, where can the people come and find you? How can they get a hold of you? Of course, brother. So we have stores, 2 stores in Auckland. That's in Otahuhu. The address is Whawhikuwha, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC Kentucky. In Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank. And the parking is available at the back of the store. Opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, the toll-free number, Ovaselau, Lua, 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 Lima, Fa, Valu. And press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store. And you can also find us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances, Otahuhu, that is for the South Auckland customers, and Casa Beds and Appliances, Henderson, that's for the West Auckland customers. So hope to see you guys soon and, get some good specials for you. Fantastic. Prince, I'll wrap it up for you and Sam Morn. In the meantime, keep warm and keep the specials coming from Casa Beds. Of course, brother. Thank you very much, Yusuf. Ja, so if we are listening to Prince o le tautomana o nangana Casa Beds and Appliances, o le tātou whapitoa lona whapitoa lona wha o le ua iai. Ja, le tātou moenga special, Sleepwell king size bed, el wanto I malona wha malu o le Sleepwell firm mattress. Ja, toa I mala pusa tūri tu ainga o le tall boy. Na o le se fulu tolu tāla le pe meni le viaso, se fulu tolu tāla le pe meni le viaso, maua ai lau Sleepwell king size bed. Ja, malona wha malu na oka. Ja, we say le pusa tū mo le doi ina po le lo matua. A few on le 5 feet of fire, Great South Roadie o Tahuhu o Tafo KFC, po Henderson le tolu feet we've a Great North Roadie Henderson, wala ye le ovalo se lau lua lima fa valu. Ovalo se lau lua lima fa valu mo nisi fa mtalanga e fa mauntu wai ia le no whangatonu in teanga iai I whapitona le tautoma laudanga le Casa Beds and Appliances. So lus fulu minuto na talo le tu la e totu wa tau le mau nofo mai tanto le rinvaengo le awori a wanto te popot. Na ona maua levo le tanto so ta ingam le fionga ya lilo mayava e ona tanto vangfui le pe a mai tau le banga o le whaamasidonga I Samoa e pe ona so mai le aso nafi I le so ia wala le long puyeli o lo tupo ia malo tomat yo ua anga ia pikil fana wa onga wa nei te mai sao te le la walu le whaamasidonga ai ngalo ia ona na utamiti le onga Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ita ua no fuanga le nei ati au. O le ala leo lo tula I atu. O te mana o whaisi suinga o lo mātou pitunu. O le ala leo le tuuina atu o lo uimoa. O te lea le sao au kilani ati au. O lo utaimi la le nei e toi tau I atu ai. Wa o le lavama tamatatu I fafo o le ala leo o lo tula I atu. E te leo mawhawhau te tula I mole tau pitunu. O loa vanore nei e te tau vai palo ta mō pitunu au ke lani. Tanga iane il auckland.co.nz e te silawhia ai. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona te tongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le o lua tasi 5 tolu whawha. O lua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info at tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asonga fua a nga I le aso whareile mai le fitu I le tae au. A nga I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau. A nga I le 5 tausanga e a onga ai.
E lua se fulu i tūla, e a onga ele tamaititi tolu tausanga ngā ilunga, e a ungoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo, i le tae ao, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Ma wafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Faso ta iloa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Tasilimo iwa tu, amo. Iwa aya kula oi, nari ua saa mai ngā oia. Ei ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia, siva mai se yo ufa a fia. Umai a, unga luenga, pa a tau pati. So pelu elu e mai Susau panga Tilipe tama Lava oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shaua lava Famole mole Iai fo i se lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tilingi Shaua lava Famole mole Siva la ia ile musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo, oi mafuko fo te au manipo. Oi a winga fo i au manipo. Boom, chika boom papa o. 5, 6, 0, low Tino, Kayla Records, yo, son of the S-A-M-O, A-Way, night and day, for my people, the Malo people, the Ausuru-ie, for my fight, yeah, yo, my la, yeah, let's go. Siva la ia ile musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Ia i fo i se whawhawhinge Vai masoa, whasopo moa Wali kama, shaua lava Whamole Pe ia i fo i se whailele Whaisana sefe, whalai pankeke Wali sunga, shaua lava E whailau kama Siva la ia i le musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia i le musika E whamanga ia i la wewa Aole pusi a la panga E tupu ai foi o se misa Take me Oceania, my Peritania.
Samoa ia sa oloto tamasese ua malingi loto Nai tina o le mau ua aula uina i lau le tau loto te tele ele ai o se fefe e au solo le pongi sa i le vao e sa i li o tama e momoli nai alato tau mafatanga Lawaki alangona pesi o i uleo e le pule ni palangi o la Samoa o le mau a pule o le mau la maleata ua o le mau Samoa mo Samoa Tasiva honolua ina ua e tuto atasi e le toe pulea o e ni papalangi tu mau pea mamatala nei whapongi sa o mata se iwa ai le whakolone na lava e whai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai a inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuku ua taule iloa Lawaki alangona pesi o i uleo e le pule ni palangi o la Samoa o le mau a pule o le mau la maleata ua o le mau Samoa mo Samoa e le mawhai e vai na tenei a le alofa e le mawhai e le mawhai e le mawhai Lawaki alangona pesi o i uleo e le pule ni papalangi o la Samoa o le mau a pule o le mau la maleata ua o le mau Samoa mo Samoa Lawaki alangona pesi o i uleo e le pule ni papalangi o la Samoa o le mau a pule o le mau la maleata ua o le mau Samoa mo Samoa E o e sig whakamali na Reverend Whaalawhitele Whalawhantuku e nari le divang o la woli. E apra pese whamai a la waki a langona pea si o si u leo. A o tātou tali umalawa i le teimi a wado mai le whionga ia lilo mai awa i le reia woli o le a so lulu. E o e. A whamai o le soe anto i le ono sfuru tausanga. I e pole ono sfuru tala o le vitalenga ia vai o le maa loho. Ia e pea na whaamara tuina ilo na ono sfuru tala o ilo na ono sfuru tausanga. I o pule au pepe maruia te lelo waso soifua mana tua o tui mana ia fuala au e whaamara tua i le dei aso fia. E te silingia ita iso ufanonga Po o fea so ufa asino manga O ita lofa E anga tonu o manu a pe a e fafofonga
Ai se I o fa amatala ina o si o fio anga. Ma te mai e oe po o fea le no foanga. Le na pu e mua mua hai lava le atati fanga. Le ali o ke le kupa ma le toe fo I le paradaiso. Le wafa ai ngoa hai lava o si o mata anga. Siva o sono kata pati. Tama ole ai ni sami. Se e mai malalo. Tene ole lau salato. Awale si o oto ota manolo. Awa etene I oto ota mai tene ti fili fili. Sapa angai tama ole ni e laki lo olama. Toi mate mai leisi o mata anga. Le uana na ia I turisi masa moana. Le mata revalea ua fai mau umita mitanga. Le solia so sai lava ona yo tatu tangata. A e fia eva manatua lo ufa alupenga. Le afio sua fa ole malu male mamea. Susu so ali male mamalu ya salele ali. Malo witu malo ole fangota mamaya ana. Siva o sono fatto parti. Tama ole ai ni sami. Se e mai malalo. Tene ole lau salato. Awale si o oto ota manolo. Awa etene I oto ota mai tene ti fili fili. Sapa angai tama ole ni e laki lo olama. Fatto parti. Tama ole ai ni sami. Se e mai malalo. Tene ole lau salato. Awale si o oto ota manolo. Awa etene I oto ota mai tene ti fili fili. Sapa angai tama ole ni e laki lo olana. Awale si o oto ota manolo. Awa etene I oto ota mai tene ti fili fili. Sapa angai tama ole ni e laki lo olanga. Sia tamale lale tauala mai. I say e usu atu fa yo se sua vai. Aulo ta oto ma e tilo iai. E wa e se e ti solo a. Ai na e alu atu lea e se ainga. Olo o fai se lotu ai fai esa ta saminga. Wa e mole manaba na o si toya ina. Le lale ua mate lai.
ina sia ai lava o ai mai sa palinga masa pili-pilinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Tafa mai ata o le vavea o Anu o le vao ua vava o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula male i le po atoa O fiwo lo tina i lo upa aso o moa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ina sia ai lo uingo Masa pili-pilinga Pe moni e alava ita Pe te talanoa Pe te leiloa Mana tole tawalanga no Apa ela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o ni tamato maniti afai lava uatonu lo fina ngalo tapa ai poipo avane ile malo Atua e tele ai le ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po sau ia la ia malolo to tele via mai atata pe se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea Fatalo fatu I lau whaafonga le nei tūla o le aso, alo maia o se whaapoponga le nei o tātou tāla fōu mo le nei tūla, mai lau Radio Samoa. Ua whamanino mai nei al minsta lango le mtanga wengo whila ua inga, ia James Amiga, le whaapopo ato le fitu suma le ono tesi ma le fitu miliona New Zealand, mo ngā luenga whaatino awheso soani mua, o la tau e nafa ma le matafa ioi o sa ilingo tangata e leiloloa mai I lona whaaperitania ina Search and Rescue, I to tono le atunuu. Whamanino le liminsta lango o lea tino I tupe o le ama whai lea o na whiso soani I whala potopotonga I se furu ma le lua, o lo ofita I tunga le whaatino ino o lea ngaluenga tāua I le atunuu, ina ia mauti noa foi le mawhai ai o na whaatau nuu ngaluenga I aso taitasi. Whaalia foi whaapopo atu wai le malo so lato foi feso soani e peo na whaalawi loa mai mo le nei kuata. Leona se lau luas ful whaafe mo le sini lava le tasi. Ina ia sanga whaatuma wina ai lei ma le alo alu I lumo ngā luenga whaatino a feso soani mua. Tāwe James e telelu I tawe whetaia I ma New Zealand. Ona o lale tu e whailava sina te telo lau whanua vai tafe masami o le atu nuu. Ma ona o ia tūlanga I mawalunga ma toi tele whaafitauli mlu I tau e whengai I le tau sa ili ai o se tangata I le iloa mai.
O le ala fo i lea, i lona i loa, e tatau ona te le se fisosoani a vatu i whaalaputoputonga o le Search and Rescue. Ia mauti noa le saonga le mua tangata lautele i so se taimi lava o le aso. I wha maumaunga e tu sae ma le pepo wha amtalanga ma le pale mene po le Beehive, na wha ali ai, o le tausanga na te anei e se lau 5 ma lua soifua na wha sawina. Iwa se lau 2 ma tasi na anga i atu waile fisosoani, ma le fitu se lau iwa suma le whao tangata na sa ili ma maua. Tawala mai i ngā luenga whaatino a le Search and Rescue a New Zealand. O se vaenga na whaafitai ai leo o atu i le se furutasi afe o tangata o lo ngā lulua ele nei au nanga. E peo na whaamanino foi. O le 80% i lātou nei. O tangata o lo ofo ina mailo lātou tau au fisosoani e au noa ma se tutongi. Po o vaenga o tā ua o volunteers. O au nanga o lo au fia i ngā luenga whaatino o le sa ili ai o tangata e au fia le Land Search and Rescue New Zealand, Coast Guard New Zealand, ma le New Zealand Police. O loo whaawau pēle tu ua to le tau au fisosoani le malo New Zealand i le Pasifika. E ala ni a o onga i to mai whaapito SS e peo na nga i atuai sui o le au nangol sui fo malo loina a New Zealand nei. Mo se tasi o po kalami whala o onga taua na whaatino mofo mai Samoa. O le nei whaamoe na nga i tonu le sanga whaamau sali. A le whaalawa i tele ino to mai ma le sila fio fo mai. E mawhai e ono lātou tali atu i mai ti ngā ina. E autowa atu le maota ngasi. O le nei po kalame o ta o le Strengthening Critical Care Capacity in the Pacific. Whaatau taia lea le New Zealand Medical Treatment Scheme. E lua aso sa whaatino i po kalame whalea o ngai Samoa. Mai whaamawino le Suisi ni o le whale mai i Hawke's Bay, Senior ICU Consultant ia Dr. Ross Freebane, Malona Swatau po le Expert Support ia Dr. Chris Pointer, ma le susunga le fōma ia Dr. Gerard Moyhan o Ausitalia na whaatau taia po kalame whalea o onga. Mana maua i pepo whamtalanga e se fulu fōma i whauina ma tausi soifua whaamawina a le atu nui i Samoa na awai i le nei po kalame whalea o onga. Whaailo e sui awai o lātou langona fia. I le mawai o le nei avanua e sue atili ai i vaenga i anga tonu le tausia ma le vaai le leo ngasi o lo whea ngai ma mai tu ngā po o mai ti ngaina. Ta ua fo i le tamaitai fōma i a Dr. Cecilia Vaai Bartley le te lea o le tāua o le nei po kalame. Whailo fo le tamaitai fōma i le te leo le fisosoani i le ngalulu e so tau awai ma asosi a o whaalaputuputonga whaapeo le Pacifica Medical Association Group ma sui ese le au nanga whaasoi fua maloloi na New Zealand. Na anga i atu mo le whaatautainga o onga le basics ai mai so le mawhai e sui o le matanga luenga o le soifua maloloi na Samoa. O na mawale avano e whetu wha i mawhaaso ai manatu i vaenga ese o la tō pitola au. Whamawino le nei po kalame whalea o onga na mawhai o na whaatino tawala atu le langolango a le New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade po le ofiso le vai fafo a le atu nuu mana tu whaatasia le Pacifica Medical Association Group. Inisi o tala, na lipotia mai e le ofiso whasala o le staff, le tapunia whaafose e ai o le kolisio a orere i paputoetoe i le amatango le nei vaiaso, ina wali a SFSS inga i le vā o ni ainga se lua. I se whasala launga le kolisi i le nei vaiaso na whaamanino ai, le o ato sui le mtanga luenga o leo e tali atu i le nei mata upu. E na whaatino le kolisio a orere le lockdown, ina ia pui a mai whana wā unga, ma le a afia i le nei FSS inga. Ma wali pote le ia se tasi na afia ana ta ua so upor mtanga lwengo leo le whaatino ai le a onga por kolisa orere tūlanga umo le whaatala no ina o le nei mata upu. Mai tala mulmuli to aluani sui tala voa New Zealand wa whaamaonia le tāpena atu ai mo ta alonga whaavama lo le badminton o lo loma nei. O le tamaitai tala voa ia Amy Wang o North Harbour, Maleali o Lucas Chin o Waikato, wa whaima ave fua New Zealand, mo le ta alonga whaavama lo wa ta ua o le International Badminton Under 16 Shonai Invitational 2025. E whaatauteia lea i le malo telo Japani i le aso luaso malvalu ma le aso luaso maleivo Juni. Ta ua o le atau wā i la ua nei manisi o tala vau i longa i le ta alonga mai le lalolangi e au fiai Saina, Korea, Denmark, Malaysia, ma Farani, whaapea maisi. Whailo le ta ua telo le nei avanoa mo suia New Zealand. Ai meiso le maua ai i la ua nei o le avanoa sanga whaalawa i tele ai o la anga waa. Ai meiso le mawhai o na ta alo i maua lunga ua iai le ta alonga i lona tūlanga whaavao malo. E whaatautai ale nei tau vanga mo tūpulanga talavou i Turuoka i a Kamata.
Tatou telefona mo le nei tula o le o uli whaaftai whaafunga mai tō whaasoifua. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. O le dawa whaafunga le tātou tunu o le toi au i tātou tātou tala i vai whanua o le rifo i a wauli o le asolulua solusfulu lima o Juni lua whelua lima. E pe o na funga i tātou matapereina i le fionga i a le ulua i ali Aisha Hutola vaenga nao telefo a le tātou ala leo le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ea, o le neivaenga o le awoli. O te lo o le vana tau tālinga Samoa e le ngata i New Zealand Samoa a o le lalo langi a toa. A iei fo i lama le mea leo te na o whape atu. O le a ese fo i o langona le neivaenga o le awoli. I le tūlanga e pe o o iele wha solonga o le tātou whaamsidonga. Ia, e whiawhila nganga e whaatalawantu lilu maiawa i lau fionga i le rivaenga o le awoli. I lau whita i tunga e le nganta o le taulongolongo o le tātou tru. Ia, o le ngā pātia i fōi i to tonu o le potu whaamasino o lo o whaanga solo i le vaiaso muli muli le nei. Ia, o tau o le manga o le whaamasidonga o i lantou e to ono. To luasu ia whaipule o le pāle mene whape fōi. Ia le urungali ia Sivai ma le sunga ia Samuelu. Ia anto ai ma le sunga i le malo ia li o whaatau malama ma le tamaita ia Lise Marie Schmidt. Ia anto noi le utoi pōmala i le tūlanga fo i pe o le ia le neifa msidonga walevana tātia mai. Ia au lewa mo tūlanta i lona si ui. O mātou lilo mai ava o lea e mātou te whaatali atu. E au mai e lau fionga. Ia po lea le tonua o lea le sao o tau o manga. Le so onga mai le tātou mta upu le fiafia nafi o le tai awa na leila ma le awa uli o le. So mālona ngā lua, mālona so i fua manu ia, fia mai ala u fionga lilo mai af. Ia, whatalo whātu i lau tō whafonga mua whapea fo i le whafonga mai a si o tātou atunu i le pa ia o Samoa mai lava i tupu ma tamali o le tātou atunu se ia pa ia whanawiti. Ia whapea fo i ia feo i o le tana leo lo whapea nā o na whaanono manua wasa manuia o le tātou atunu umala tō tāpua inga. Mā lo le soifua manuia le nei au li timu le tātou atunu i Samoa nei. Ia o tau mawhai ai fo ina ia mawhai o na mawasa tātou reporti o le whaamasinonga e pei o na ua taatia mai ai lo na taatianga le taimi nei. Ia, e fia lawa e whapea atu whunga mua o lea so lea ua wha umai ia le whaamasinonga e pei o na tātou whapena o na tātou whaatalitali umai ai. Ua mai ai lea so. Whaakari lilo mai ava o le la pa u lalo manungo fo. Se i koe au mai lau sau noanga o lea so o lea le mera ua kupu. Mai lea fia na nafi. E umaltatala noanga ua malolo le whaamasinonga. O na ele i maa ua moli mau e lua ia ne whape moli mau mai whafole video link. Ia. O nei le tae au. Sa mātou mau alaba whawhatala nafi lea fiafi. O nei le tae au e wrap up ai le case le nei. Ia ai te wanga i mai nei le tae au. Ia. Na wala au le moli mau e tasi a leo i le tae au. Le moli mau le na moli mau mai Australia. Ia o na malolo ai leo le whaamasinonga. Ia mo le 15 minute. Ia o na te anga i mai le tonu. Ia mawha mai ai lola ia leo le whaamasinonga wa mai ai ia moli mau a le tua leo. Le tu inatu i luma o le whaamasinonga e ala lea i le su e ina i te tonu. Tula i le moli mau ma su e ina i te tonu o le putu whaamasino. O lo o iai ia malienga i vao i tu whaamasinonga. Lea ua whai ai le taimi le nei. E mawhai ai o na lato agree pe lato te mani lie. I mau ia leo mantua whai e luas lua mau a leo te loa ele i Valawina. Mani. Ia, o le alaua moli mau le si toa tasi ana leila alo na winga. O se numera whapena pe ila loi fole lua se fulu pe a sea. Moli mau o lo titoe a leo. Ia peitai, o lea ua na ofesiringia ia le fionga tamaitai lo ia. O i tu e lua. Ia ma la ia whailoa mai ai. Ia o lea ua whaile lato e agree effects. Ia pe o lea ua whai lato a mau ia. E ala le lato malienga i le vāopa o pātisi e lua po i tu e lua. I mea e whaila atu o malili e le defense, malili e ia le prosecution i le tūlanga le whaila atu i le whaamasinonga. Ia o tūlanga lana lena iai. O whailoa mai e fo i e le fionga le tamaita i whaamasino. Ia tūlanga lea i le
I le whamai ai o moli mau ona o le vai aso muli muli. Ia le nei o le case, whamai ai loa moli mau a leo leo I. Ia olo o iai lava moli mau lia toele o whaila atu. E pei o na lātou mali lia iai. Sa iai e tūlanga na toi whaila atu nei tai pei o na whaai loa e le fionga i a taimanlangi le nafo taimanlangi Strickland. E pei o li city a mai hotel tia le Skyview Villas ia ma le Moana Lisa Hotel. Lona winga. O nisi nei o vaenga o lo i tonu o mau ia e le whape o whaila atu. Ma mali lia whatasi ai tu whamasinonga. E whaila le whamasinonga mo le whaai unga le whamasinonga e whaia iai. Ia, o whaai loa fo ia le tu te. E le mawhai e mai le tu la i se tangata i la tau o lo o molia. I le mata upule nei. E whaia sana moni mat. Wa mantua e tauana i whamasinonga e tauana tu la i ia. I la tau o lo o molia. E tali foi tau fo i tua inga wa lafo atu ia ma moli mau ma le mau leo leo tu ina atu ma whamasinonga. Pei tai i le so ia o le foi na whai lo atu ai e le tute e le o iai se wha moe moe e tu lai ia nisi o e o lo molia ia e tu ina atu salata o mau i luma o le whamasinonga. So o tūlanga lana lewa iai whonga mua. O lea la wana whaia whiutanga I ngai le awa noa o lo ia. Le availability o lo ia. Mō se taimi I panga noa. E whaia ia la tau whinaunga muli whātu la whono submissions. I luma o le whamasinonga. Ia awala tau la unga whai uwhai ngai submissions a lo ia ai tu whamasinonga. Ia lea la ona na whaia whiutanga inga. Ia ma I ua I loa I le tūlanga foi lea au mai e aso. O le aso whao au kusu. Ia e whaila e te taua na whaila atu ai ia submissions po whinaunga whantu la whono muli a le tua leo leo. E tu sai o mau ma mata upu ia wailu mal whamasinonga. Malala ato foi tā penanga. Ia o le aso mua o se tema. E te taua na whaila atu ai ia submissions a le defense. Ia po le tūtite. Ai ale asono o ke topa. Ia ona whapafonga loa leo le whamasinonga. I tō launga o whinaunga ia I tū whamasinonga ia la o mana whaila atu le whamasinonga. So o le tūlanga lale nā lewa ia I le teimile nei. E whate ia o maltato atunu ua le. E whapea o le la whafola ale whala o moni maua leo leo. Saupea I moni mau ia toa leo leo wha uma. Peitai. Ia. O le tilo I le teimi. Ia, ai mai se foi o le availability o lato lo ia, e mawhai ona whiutana I ai tu e lua, ia mamaliri e ai I moli mau ia te soe leo leo. Ia, e mawhai e onga agreed effects, o mea moni, o mau. E mawhai ona maliri e whatasi e tu ina atu I luma o le whamasinonga. Lea lawa I elta tianga lea li whonga mua. Ia, e peo na, whai atu se teimi o so la lilo maia. O ure de taupa uila lo mana fua vai antu ale mai, mo ma le tāpua I ngā le tātu o turu. Na paule me le na man tau tali atu ai o le e moli mau le tote. O le so onga me o le tātu mata upu mai le aso na fia o mai le so, o le alava man te tuli le taimi e wha umai le tātu wha sinonga po le case. Ia, ale o le asfarilo le stona I o le whai unga o le rive yaso. O le vesili. O le se mafua anga I lau oe mai tau, wala I ona vave o na whaamuta le whaamasinonga I le so. O le tūlanga lava ia whonga mua o le taimi. Lua o le maua pea o le awa noa o lo ia mo le whina wina o lato mta upu. Tolu. Ia I agreements po malienga ia wa whaiva. E tātou tele I loa I eitala ia ma mafua anga. Ia. E ao na silafia. Ia e mano si ale maua leo leo. O le a e tilo iai. Pasolo mai mo le maua leo leo. O le e mano si mai ala lato le tele o lato mo le mau. Ia a o le defense fo ia. Ia o la fo ia ilo lato mana onga le au mai titonu. Leo ma fai ia o na mali lia fatasi. Tu ina atu le whamasinonga. Ia ma fai ia ilo le unga le e wha mutai I le aso ia. Moli maua leo leo e whapena o na tō lau I luma le whamasinonga. Au isi moli mau. Ia, lea pe o na tā ua o lea whai atu. O lona winga I lo tantanunga. E whaingata o na whai atu so manatu. O na o le tūlanga lawa ia tātou tele poti mai. Mea sa wala na au mai le whamasinonga. That's it. E lea ima se reason. Papea mai o ngau lea lea ma lea lea ma lea lea lea. Ai, I la tātou tau mate atu. Ua whai ule ia vai aso e lima.
ia e manatu fo'i le availability o lo ia lo tula'i mo le tu defense ia e whapena fo'i ia tūlanga fo'i ia i le maua leo ia ma le va'ava'ai mai fo'i ia le tu te la tau iai ia o le tūlanga la le nā lewa lai ona o te iloa lewa lai ona watu la tau tālusanga malienga i luma whamasinonga e mwhai ai whai unga lea. Ma lo va taia le lo yava. Mo le sila fia le malu le tudu o le ana tali uma. E fa pe le ona tu I fisili. Ia pe tu la I mai fo I lanto le na molia I o lanto molia ngai e pe ona fina wina le taimine. Se I tali mai ini fa fisili tu antu iai e fa tau le I molianga. Poni tu a inga o le sa tu o iai. E fa ona e sa no e fa malama le tu langa lea. I lalo le tu la fono o le ale mafua anga e ala ngā tau wai pe mawhai. E ala tau loia, ia ona tutu la I pe mai, e le muli mausa tasio I la tau ni e to ono. E iailea ia taua a le molia e tuuina mai iaila na maun whamasinonga, ma le tuuina mai e fuila na maun whamasinonga. Mali. Nana ia taua lo whaatu la fono ina tatu tu la fono whaavai. Ia ma o le tūlanga le nā, o le e alanga taua I lava. I le tu te la tau ia, na whapea mai. Ia, e fia tu la ila le tangata le molia lo na fia. Ia, e le mana o mia se tu la I o sesi o la tau, so e anga wa ala la tau. Pe fai, pe le fai. O lo o iai la lo tu la fono lo la tau ai a tau tu ina mai ai. Ma le tu ina mai sa la tau mau. Ai le tau le anga ina I fo ila tau le tu le, pa pe o wha avai bai ina, isa la tau tu ono le give evidence o tangata o lo molia I luma whamasinonga. Le ai. Langa lai pa ma wina I la lo tu la fono wha avai. E mawhai, ia I le sautonga lava ia, e au mai ai sana mau, ma le au mai ai sana mau, rena winga la. Ia, o lai anga wa ala tau e le tu ina mai sa la tau mau, ai le suia ai fo, ia le mau al prosecution, po le tua leo leo, o le watati atu I luma o le whamasinonga whangamua. Ma lo va taia li lo yava, o lono winga la tu se ngana whaingo fia fo I lele, o le ala, o le anta pena, e le ngata o le tu ina antu leo mori mautu susia ia lo totoe, a wale sila ia le tu te te ia ma le tu a le whapasidonga fo I lele mai le tu lea leo leo. Ia o le nā fo ia so e whaamuta mai ei ma whaangata mai ele au I nāntu o tustu singa ia e pei ona e tā ua lelo mai afu. O maua ia wa tāu, o lawa mai a whaila atu I whamasinonga, wa akri iai po wa mānilia iai tu e lua. A o le tūlanga I lātou whi naunga wha tu la fono lo ia muli muli. E me summary of facts e tāu whai umai I lātou ale prosecution. A wai pei o le avenga lea e mamafa. O le avenga mamafa lava ia, o le prosecution. O le tua leo leo. Ina ia mawhai o na lātou wha mao nia I luma o whamasinonga au noa mase masa salonga. E te tawai. E sa o le mea mafuai o na accuse. E lātou te tua ia I lātou a mōlia. So ole burden lava ia, ole prosecution. La to te amo ina le tūlanga lea. Ai o la tau ia lea wa whaine, wa mōlia. Ia, ole peo na utaua, ia ilo la tau ia tau la tūla fono. Al tūlanga le te whape mai ai. Mai, wa mai au na whaila atu le tanga le tua leo leo, a la tau mau ia. Lea po ia akri ia I patasi le la tau manienga whau patasi male defense. Ai o la tau Pina wa fantu la fono mun muli pe submissions. Ia manita fa inga la la to fina nga leo la tapenanga, malato mau malita fa inga ole fina nga defense. O le faila ia le e kakau nga faila kule so fa au tu o au kuso. Ia le submission ale defense o ia le prosecution o le tu leo. O le so mo se tema e tawai ona faila. Ia o atu la so mo se tema. Wa iluma la na fionga. Ia submissions ale tu te. Ia ai ato ono ai lo o ke tupa. Ko e whai loa ilo I luma le po. E whi ngau mai o la ko submission ma le mele o wha ai ia la tau tapenang. A pena fo I le tu a leo leo. E whai na whai a nei le wheu tanga inga. I le availability o lo ia e anga I mai ai wai nei tau wha pia tato o tunu. Wa umi tele o na tu. Ia mantua o iu lai le la at. Ia au kuso a tole po e whai lai. Ia, o ke topa whato a hi ai la sonu. Pako a mwhaion kako whakalongolongo submissions. Ai, o le tūlanga whai lele whonga mua. I le awanoa mai o no ia. Langa na tūla ia nei ia Richard Martins. O ia whai loa I luman whamasinonga. E ia na mata upo I maasina ia. I New Zealand. E le mwhai eo na awanoa mai le li lo ia.
mo le whātautenga o le lātou submission na le tua la uli, o le ai malise. Ia, o lea la na lai ona petu na iwa e whaingalia ngai tu na inga na, ina ia mawhai ona maua, le awa noa o lo ia, whai whaatasi ai le taimilia. Lea la wa lai ona whai le aso, ono o ke tupa, o le tausanga nei a le tūlanga lea, whangamu. Malo vau tai lilo mai ava manino le mato le vai lau sau noanga. O lona winga o au kuso lea e taunau o tu iai i lona so wha e au. Ia asa wha au kuso o whaila ia. O whaila mai i whamasinonga le la unga whaai ua le. Ale tua leo leo. Ia. O la tau whina unga wha tu la fun whaai. Aso mua mua o se tema e o ati e o whaila mai i le defense. O le tu te. I le whamasinonga. Ai aso ongolo o ki tupa. So e a mata I lol whamasinonga I se I whapoponga whamasinonga. I whina unga ia le na whaila atu. E nisi mea wa e ai si submission se. Na wa mai a whaila atu. Ia nā leo mai e te whamalosi e tūna tau whina unga I lunga le whamasinonga. Ia, ona iloa ia se aso. E tu ina mai ai ia le whai unga le whamasinonga e tu sai o mta. Upule nei funga mua. O lono winga la o la tātou whaia le tala fwoi lele. Whaia o mawhau whaunga, whaia o mawhau whaunga. Ma inua tātou fuala au. Ia e whaatalitali e le whina unga muli muli. Wa e le ngata ina whai le whina unga muli muli a loia. Ia e toi whaatali fwoi po le ale le whai unga le. Ale whaamsinonga a lilo mai au. Ia, e wha o le whina unga muli muli a lo ia I wha tu la fono o mea ia na avatu le prosecution. La tau facts. La tau mea uma. Ia, e whinau iai ma le lalango watu ia tu la fono la ia awhia. Ia, ona whapenala ia wape o le avenga atoa le prosecution. Ina ia mawhai o na whamao nia e au noa ma se masu salonga. E sa o la kokua inga le moni ia elwa inga ia to ono. Ia, e o foi lan defense ia. E whingau mai. E kau mawhai. E whaase se le mea le whai a koe le prosecution. Ila la tau fo I tatonunga ma la tau vai tu la fono. So, o la so tongo la o ki topa whai ele mea nga. Le kako hearing nga. Umala. Ia, ona whaapea mai lola le whamasino. Ia, o le a Sofia le la tātou wheloa ia. E a watu ai le whai unga le whamasino. O le koe mana o mia e le fionga le whamasino. Ia maua se awa noa. O ia le whamasino. E whaita wai submissions ne. Awa akau submissions. Ia ele kasi se I kūlau ponga mu. Maari elo. Lele, taia lilo mai ava mo le wha marino ino lea vaenga. O la vea ilai tonu I ma le tūlanga fui le na tāl sanga I le tū te te. E wha pēa se wha mtalanga e le se case tauna tali iai. Ia po le no case to answer. E wha tali I le unga leo tātou tāti a I le so. Ia, o te iloe au mai le whai unga le whamasinonga le tūlanga le nā. Ile o le whai mai a watu submissions. Ia, o le na whapea mai se I mai a le ia mon maua a le tua leo. Ia, ona au mai la ia se tala. Ai, o ke le whai kose kala whai le whawawawe. O te iloa. O le tūlanga tonu le tāua. Ia, e au mai e whai unga le whamasinonga le tūlanga le ai. Ia, no case to answer pe o lea e tatau ona there is a case to answer. O le tau na tātou se sue pe iei le mta upu le olo inunga le whamasinonga. Ai o le tūlanga na le whamai a ina le yaso. E mo I e a whai nei. E wha te ia tātou umai le tūlanga. Ia a o le nātura lava lea o me le whamasinonga. Pinaunga I tū whamasinonga. Ia a mai se e fo I o maua tu ina atu. Ia e le whapea ua le whaua wina maua leo. O whapele wakia I la pisi whamanmon ke fuwadu se si whapea ui. Nali. Wakia I la pisi maua leo le ai. Pamon mole o la ai whaila I luman whamasinonga. I tū fwoi o lewa malinia I ele defense. Malia I ele prosecution. Wa tūlanga le sātou fia mana na o ai matātou mana umai. Tūla I umamon maui I le box. I le pusa. Moli mang. Si e tātou whanong longo. Ia mwhafonga le tātou. Tunu, whetai. Ia. O le tūlanga lava I al whainga whamasinonga I lana tiro le taimi. Ma le availability o tangata uma. Ia ma tūlanga le mata upu. Ilona ma ale o nisi o whamatalanga. Ma nisi o mau. E ono sawe ua atili elfi le mupo le alava. Ia. O lea wa umai ele. Le tūlanga le el whainga whamasinonga. Ai tātou tāri alupa ma unu le aso. Ono lea o pitapa. E le whapela a mutai. Il tātou mawhitanga lea. E tau te maua lava le update ia solua ma stopi ia wa pele wako ma sangi ai I le tatou mawhitanga lea.
Ia, ai tātou te mafuta pe ia sonua mastofi. Ina ia mautinoa e longo pui ali ki se tātou atunu i matau polo tupu Samoa. Ia kako holo e ka penga kako paro. Se ia walpo aina i sui tau ba. E mai nio lātou langona ma nio lātou manatupu. Mawhina ngana. Ia, o le pato a ngai tau ba as members of parliament. Po sui tau ba tamoi. Ia, mo le tofi pai pule o i tu maro taitas. Ina ia o tātou loa lātou fo i tāpenanga ali i whunga mua. Ma lo va te e beolo tūlanga nā le na tau silia tuaili lo mai afa. A tonu i se te miuna i sila sila nei whina ngalo malo le tanto tunu. Ma le vang fa mai la umala ko tikta. Pau ba yo kanga ko le whainga lue ngai maka Facebook ma le YouTube fa ma lo tuile tapua i ma lo le ona sai. Ia ona tusa uma ma tau e ma tau te fia i lo ma tau fia mala malama. Po le ale so onga o fia le isi la sanga. O lea ua o iei le tātou mata upu mai le wha msidonga, ia e wha tele. O lea ua manino le mantole vai. E mawhaina u wha ngā ina le tala fo i le lea lilo mai awa. O lea o le a moe le toa ta pena mai vaenga ia ua poloa ia le wha msidonga. Ia tai awa ena, i le masino o ke topa. Ia o le tātou wha longolongo le iei po le stulanga o le ao o iei. O le masinga ngā le la kakoanga ia ku iei lilo mai awa. Ia, o le masina na o ke topa. Whānia e whātatali e tātou lo nā so ono. Ia, e mosi tala o le tātou whātasinga. O i tū whamasinonga m tātou toi o mai e fu. Ina ia wa aipo le ale, pina unga whātu la whono i tū whamasinonga le ao mai ai. Ia, on tātou whātali e lole se whaiunga. Ai le whāpea ua uman tātou mta upo ele i e se whaiunga. Ne ai, e whātali ina. O maua ia leo leo, ma le whanga salonga o whamasinonga. O whamai ai le so whonga mua. Le lik ma lo fa tai o e sa no ina le pa lonta le lo mayava ma sui ta mo e ma sui fa tu sui ya fai pule ia o le mai tangwan tu le tono le mata pule nei e sa fianga le tu la fono le tu la i mai ai il fai pa lo tel fai un ol masina o kuso pele ai le mata pule vale tas ia ele ma fai ona ta usala ina se tangata se ibanga na ua fa ma ni e fa masinonga mali e o le tunanga na a fa pe lo e fa ma ni ala tu so tu la fono. Ia, e tu si atu le whaamasinonga i olo ofisa o whainga pālota. O pai lea o whaamaunia le whaamasinonga. Ia, ale tūla i mai le tu malo lea. Ia, tanga ia ni e o tūlanga na. E pe ia fo i o nā masani ai mea uma. E up until now, ele i ta usalaina i lātou i to onu. O iai lava o lātou anga waa i mea uma lava. Se i wanga nā lava. Ua whaamaunia mai le whaamasinonga i sana whaai unga. Whaale tūla whonu. E tau salaina ai lātou nei whaamaunia i le sotu la whono. Ia no whatu atatou me i le si tū whonga mua ia mwhapea i loa. Ia wale anga waa la le anga lai ai criterias. Ia po o ai ainga. I lalo e anga waa ai. Ia le tangata e anga i e avea masui tau waa i le whainga pārota whonga mua. Ma lo va tai le mai ava se wa talinga fia longo i le rivaenga o le fiafi po le rivaenga o le awauli fo i le autalaina o vaenga uma e pe ona tolaulawina tonu o le potu wha masino i le so ia atonu o le fui le a mawaisina koma mawaisina mapua laua fionga e ui lava i lo pisi ia ma le telefoni si o vaenga waile na o le pawaile o le mata upu o lo tula i mai tonu o le tātu o tonu ia atonu o na e wa maua nei la le tātou wawanoa. Se isa idi antu bai. Ia pe koe ko fia lea fwa i o i lātou ie e o atu fo i lele matau mawhai e wha tope tope le stela. Ia ale koe a umare basi ngō yungi. Kalu waile mo le meo le whaianga. Ia ai o le nā tala lātou ia. Ia se i tai awa e nana whaile ie o se isi whamtalanga. Ia o te loa o le a whaisina ko maa lau fionga. Ia ona toi maua mai ele o se isi an tātou li poti. O lana winga la whako a koe kalangoa inga ala e ka koulilo mai awa le whaamasinonga pe a mai a submissions pe le ma whainitalo ina submissions ai tū mai lua se i vanga nā wa mai le i unga le whaamasinonga. Nei ai, tātou tēnā nofo i tono submissions. Tātou tēnā nofo tātou te whaalongolongo i te tono o whinaunga ia i tū e lua i a lātou mau o mantu i nātu lumar whaamasinonga whaaltu la whono i a lātou whinaunga. Ia, ona tātou li poti mai e whoila ia le, pe whai mail whina ngā leo leo e a mama, pe whai mail defense e a. Ai tātou whaatali e lole e pēa uma submissions. Ia, po a wheo le atu ina mai ele, le whai unga le whamasino ngai i le nei whai mata upo whonga mua. O lono winga la to be continue le tātou whamoe moe lilo mai au. Ia, on the 6th of October, ia, this year, ia kako koe ia, wala ia le, o le kamala leo submission.
e fai e fia mo ko ngor wa foi e makua fully ale lo ia e o kangi ni submissions ya ina ia mafai ona fa ma oni fa tu la fono lava ia so tu la fono so lewa ka fa ila ngai am ka ya e tato tantaria na taimi ya na ma wai foi lo sina fa matalanga mo tato ya tato le yo atu taimi mai el fa unga fa masino Ma lo va tai ma yava ya Antonio le wa marino le man tole vai ile tulanga foi pe o le tanti anga le tanto case ye po le fam si longa foi le to ono le wala walunga ele nga teksa mo le lano langi antoa ya wala le fia marino mo le fia mala malamba ye yo si tanto to o te loa ya Antonio na wa le na mo na foi le stella li mo yava mo le fenga palot ya langa foi o ke le ku me le fa pe last minute yo le la we kan akal mako inga le last minute sangi ai ni mai lo ke lungal por mai ko mai ale akalo ai tinga ko ngola ako nga le mako ki nga yo lo kama ko mo tanga te pena mamau e te wana le mona le stala wale bang ko mai le o isi o umana o le stala ai o le mea tato te fia maua o fia pasene la wa ya ile asa no anga to le foa lolo ma dia la tato palota tato sa ili ia tato sui vai nga fa fai o le ani manatu ai sia u fia lo e kamo i palota ia ona ma wai foi la tato tala no anga ile aso ataya wala sataya fu tato e felo ili fonga mo Ioe, ma lo fa tai o le tau fai atu lau tala, o le masino o ke topo le masino ma tau le whanau alo no wingala, o le a mawaile i unga o le tātou mata upu. Ia pe atu sai ma le whina ngalo le tu la fono, ia elanga te foi lea, ia o le whina ngalo le tātou tapa au i le lang. Ia ma Anton mo le wa motu si antu le tātou whilo inga ma le fionga ia le wai awa le rivaenga o le awo. Ia ai uamanino le manto le vai lau whafunga anga sa mo le rivaenga o le fiafi. I le toi au nantu leo o le vaenga i pe o le sauno ina i le fionga ia li mai ava. Fa te ia tātou umalava. Ina ua sauno le fionga ia li mai ava i le awa uli o le so. O lea ua wha muta ia whila flofo i ngā lea le wha msidonga. I le tula i mai leo le muli maua le tua leo leo. Ia ona kolosi antu fo i la ia leo le vasenga o lo ia. A le i tu te te e mo i la tau to ono ia pe o le tula i le wha msidonga i le temidei. O lea la ua polo ia pe sauno ina le whamsidonga. O lea so wha o le masino o kuso. E te tau ono o ti iai, ua umātu i totonu. Ia submissions, ia po o tāpedanga ia le tu o leo leo. Ia ona se entuaila ia le masino se tema. E iei le aso, o le dafo ua mai ona whaantulanga mai. Ia o antu iai, ua umātu i totonu. Submissions, po o le whina ngalo, whaalia o le tu a ilatou ia o no te te. Ona tātou tālia i lola ia lea, o le masino o ke topa. O le masino o ke topa. Ia lea o le a whina wina i le mata upule i tutonu o le wha msidonga. Ia muli ane. Ona maua mai ei lea o se wha malamanga, ma se wha i unga, a le wha masino po le wha msidonga, e winga lava i le nei mata upu. So, mo le teimi nei la sa moa elo o antunu pele i tono New Zealand sa moa malalangi atoa. Ia, ua tāu fia i le tātou matau pulea se ia tātou au lia le aso e peiona to whaina. O le vaenga tāua leo le an tātou se atu le iai. Ia, o le alu leo le tangata ia. E wha umala na le sitala, mo le whainga pālota. Ia wai e makua lea o ngāra kako o pisa mara kako vevesi. Ai o ontu le aso le pālota alu tātou tunu i Samoa. E le mawhaiona e pālota le ngai li mai ala o le stala. Ia, o le tawalunga na o le tātou whilo inga i le rivaenga o le awoli ma le fionga ia lilo mai yawa tālo sia o le raua manino le mātola vai lau tāpua inga ma lau whaafonganga e le toi whaawawina o le ua tāo fia le whaamisidonga i le timinei. Tapena mai le tu o leo leo, tapena mai le tu a le defense, ia ona avatu le ilumo le whaamisidonga. Ilo e le whaamisidonga, ia ona mai e leo sa tātou tala i se aso o mua. O le watoi lusfulu ma le whami rute o tā leo le July wha i le nei i vaenga o le hawoli le tautua wha wau a le Radio Samoa tasi lima i wa tolu amo ai anu rukakaia e ba ai po whape i maile mawhangawhanga o longa maoka po o longa lawa i Kongong Iusila a whaia te fia malanga i Samoa o le Vasili wa a matala o le stala online o i sila fia o le whai unga o le masina ni i uni e wha mutai le stala mo le whai ka pālota i le whai unga le masina o au kusau le nei tausanga.
Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Malolo ita ilema,
Eva band ma DJ Dave Manolo Ita io o le voce sfulu no minuto na tala le tula e file di vango le vi tala mai et moto le pas fika mal langi be tala fa so per mai heel tu ya Miriam la to po mari suile de for o da tu le porkala me la ngai fo faiva ma le fionga ya le antua severe ja ma le porkala me foi o le malu I fa it could change everything. Think a minute. Some people cause happiness wherever they go, others whenever they go. Actually, the only way to get happiness is to give it to others. The miracle of love is the more you give, the more you have. Joy shared really does become joy doubled. It's like perfume. You can't pour it on others without getting it on yourself. Happiness only comes to those who give themselves to people and a purpose greater than just their own personal happiness. It's a fact. We get less and less satisfaction the more we take for ourselves. It's called the law of diminishing returns. But people who celebrate life each day learn to see and feel joy in the simplest experiences of life. So their capacity for happiness just keeps growing. Remember, happiness in life is made up of small yet mighty, meaningful moments. The little kindnesses of a smile, a sincere compliment, a tender touch, heartfelt encouragement, or forgiveness to someone who needs it. Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully. The only way to find real life is to give it to others. A young man who died tragically in his 20s after desperately searching for happiness simply wrote, "Happiness not shared is not happiness." But to give yourself, you must be yourself and no one else. After all, everybody else is taken. It's not possible to be happy until you're being who you were made to be. Remember, no one else can be you as well as you can. To be somebody, you must first be yourself. And to find yourself, you must first find the one who made you. The great news is he's as close as a prayer away. He's just been waiting for you to come home to him and let him take charge of the life he gave you. Remember, living your own way will end up breaking your heart and destroying your happiness. That's why Jesus desperately wants to enable you to become all he designed and made you to be. So won't you ask him to forgive you for your wrong living and to take control of your heart so you can start living his way? Only then can you start enjoying real, lasting happiness that becomes your daily mode of living and not just a passing mood or moment. Just think a minute.
Tasi whātunga tuaina le au whai pese ala maa tūlua tuelangi na mai lea le kolisia vai maunga I Samoa. O le pese ua whai goina pese fia nei. A ina mai I whafo. Ia de oe ia ni mawhau whaunga mani manantua mawaile fia o seisi tangata. E lolo fia tangata ia de oe. Ai a whaina o mea fui e kupu e le vevis. Ia lo no winga. O le tūlanga fui nao le ai. O le upuna tala mai le tātou polokala me toi mawhauwhau I se minute se tasi po le think a minute e pe ona sa e whaafunga tu iai. Ia, o le anto maua anto se isi o na whaapoponga I le aso anta au pe tātou o lia I le lofa malanga le lei o le tāpa au sili I lunga. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi limai tu. Amo. Ole tēmula kula wan siule wa toe vanu mala fa bidu ton tale ole tu lai fa sa mo fa malo wan tum fa tala wan tu trenga ya wi matangi lo tu lia e malu tanto company na ole fale astulimi yo e mo mi la va astulimi le via file dei yo no le sa fu ile malu sa mo e ole tu lunga na ole tu mo ile dei ya salulu ole singa na ole tu mali ile tanto ma futanga e poto ole tu tai ile te mi sa si la va ai Ia e lofa le tuama te atu lo o tau soifua ma so mantu wola I le aso fua antai au. Ia tātou toi whesila wha iai. Ia ma sei sa ili. Po o le ale pasene la o iei le stala o le tātou watudo I Samoa. Ia ma le lalo langi anto. Wa le ma wa umala vai wha maunga. A le official komisina o whainga pālota I Samoa. O whea le antudo o le te le stala ma iai. Be ua mai a po le nganga le afa mai a le skalanga wa iai. Ia e tatauna e malanga I Samoa e wha mai ala ule stala ai li mai ala masina ni yuni lua awhelo lima. Ia, o le asa ngana wale tau tamali e le tātou mawhutanga e poto ale tau tai e le taimi e sasi e lana ai. Tau te antu lo tau soifua e le tātou tapau le langi le aso antai au. Ia ka koko e kalangoa I fo ila ia lea. Ia e ai maruia le tau mawhutai ma le fionga ia le antou savea. Ma le polokalame o le kanga I fo whaiva. Aure ngalo tātou tala mai I antu motu o le Pasifika anto ai foi. Ia matala mai atu no o le langi po fe wa o tu yai ia le fenga inga le wa tau fi ai le fevanta wa I leo Iran ma Israel e pe ona polo ia pe sa no ina le presidente o le malo tele o America pe moi ia pe le moi a ona fo ilanga sa wanga ia le nga ku wange lunga o penga o fa sa la launga I le tai a wana le la ia o le talana moi tanto le vaenga le fiafi ai ia a wore ngalo ia a fai o le wha inu ai au whala au, I nā inu I au whala au le tau le wha, a fai o le a whala wha, inu le a whala wha. A fai na fai mai a le whale talavai, e nā o le lua a whala au, ia ingo ngā le lua, au wale ingo a whala wha, e le o oe se fo mai. Alo vantu mon wia le viafi.